Alright, kalagaw na suos kayo wa nagusliengay sirle bangay kadakalag din akfasrye live cast slash na uya going amo uya kadashke episode ang vugo ang aulon goshpangan kada record yung mga ke fafasrye ke plan pandemic mga Tadi ni spesial paing kowos we got nga napnas kashigot kumfin ko kumin like ya share ya kasheng mga askeo fincha ko pa may we got ngayon makain kakawak lo Facebook ngayon daga we got yang nakadin pel na nga wisang may weacng taking trust ko walang lumisalipan Nag-screen na. Dangan ni spell sing inaklin ko na kayo waklo na singkat ke maulash. Kulo ke aslusan kayo wa. Kete sham kun man na nagawiging Betli na besa room singam da na nayakan. Parang kete siya kufin ko kum sherry kawaklo ngayon taka wikat yang. Na besa mo na nayak room singa na kete fast na Finja ka ba kete debatli ki mitt med att tuguna i korsla så vi kan live igen och fincha ko pa den the kedin bell na kuso we got nga na skashikot we got in like ye ko sherry na nga iwoban rela si audio check so new may biyaking na kusli nga tamlipan ni kayo last kayo tamli chile go with the interest call Taking just call, go on assume, taking just call last Kent, Washington, not only by last San Antonio, Texas. Nakadin bel, gidam dawek, na nga, inge, shirley dara pa nga, suwe palik paingom, adilagum watching, kung vingan na as we got, like ye share ye, pero kau kumifis ko nga wikat yang, na, may nakawiging ang, Kita to kasam kun. Feature ko ba kita akfasrye na limayos kan na phone lenon kos nga weacng fwackohloh si. Siya pa may biyak nga ito ko samram ke siwa kita kay guess sa samram laso in Paing kamit kina Paing sinas pro sin siyak la sin kat mitlit fast na med. Na inawag kasing ko ano kita mo liwan sa nga kasing ko lowo sa Paing kos kewa lumalat na sin kat kya lowo sa ke mulas kewa. Kini ba naktam tawag? Na tawag liban tingin Diyos ko, may fagayin ko sa asko yan. Asma viewers slash ngayon na ito ke en ko sa asko yan. Gamalda, muna ang level lang Kent, Washington. Mana kayo kaksigin kat ke mulas kayo Wapa na nga kulo malap kem siya kan kulo suwe palik kanikin le kung wigat yang uye palik suwe kona kona aban na waring ge comment section sa sila sa pangalia. Paing kong lumalap. Paing kowos pe katlan wi kowos lumalap katlan wi kong bagay kumasriyan. Kulo ke kasalom tap ulom banang katekat kan fast na mit ngay. Amakat ako dak fast na mit limay ko pa ngay. Na fincha ka pa kowosin ta ka wikat yang kowos sa ma liek life singayan kat ka week na kay war sa ma Gayos aklin yadari le pange casting ko low sa. Suke unsu ko ngay main sang guess la kay la sa kat first na we got get
Kinalong pa siya. Sislaglu keipsengan ngainge söyle darabange ngarfinen Pinion Hills, California, international Southern California. Na weacng nga nagusli biyang siya lamishalipan lashfinan San Antonio, Texas. Na ulan digin Tresco finan Kent, Washington. Na digin Tresco may nanapel na kayo miligin as kat fast na may kaya na siglan sa plasyo. Inash way daw kila sila sumayin ka at siya kagad sa fast na may. Det Driscoll fin gången jag kunde ganska gipsengen siya kagad sa fast na may. At fast ko na daw lipan lang da ka sa min pangek. Well, Hindi una wala lamalap an asyakla damn shirleo an baingom damn shirle liban patagani proge belsinge lamalap na siyum kat papatamasin ko siya ki komesi ko na sishkilan si Paing kadin ganda kom tayang naki rekmod of tiflom anang kipelsinge kat mushesium ki kolom ki ngon moming kain tadi fresh in kain kumingan chungi en kat kadin ganra ip kunersin wi faga ki wo sa se singe ki poing mo singe in kan si feedback tafel orek mo asima shamta yak yak sin kasin ko nge ay kosh kas nga som la mainge kom na inspire sang genek lom isa dam shirle inatamon lipan mange katingkan wi tawu shopo agat kulo malap kelos wi shaw lalos Digin makile finide wikat pagipel singe lash pain pray lash ho wisha ulala lash na kewa nge kewa nabagalen kadakilen pe met wiash mataka be wikat kipel singe anak manas wala los pe ke samdanin cielos nike milos ashpeke kat na kewa nitala ko magat shu planet met kat shu ingene kinken kese mamagat ashke ashu nakipel singe kat ntangi kaslom katlalal fungila ko me wikat ke nanak nas kya pe moit wies mo shaknam tain belin na kanala belin asyo ka fina yoksha ke pelsingi wi met wies ma as pelo mono ke pelsingi suk pelal met tan takta siya ko mesang selos elos intebe man kan lala kum batakta si ma orekat le e tayin na ke walas kat pray pe ke met wies riknatas ma aspe ke kelpos ke belsinge ke kat sivena ma kaprika di kespen maguluk magat lupise kat mishe sim kat babanak nas wikat ke mangi kaywa mayen kom ito na me top fall nagikasi mo kat tatyang ke amay paingi mamagat nanak ke belsinge magatin na kasha ke mga nakiwa siya magat kuflatakan na yetong ke belsinge kat baba kat ito la kumefa na ikipela fal na ki innan lan fake ko e kasha pemet blush ebe na gat siya ki prelasha ki inem kat pabat masing shaw kat lalal fungila po ay Jesus Christ ibon gula si fon nandun tugon mi siya tugon nandolo el maulya kinakalim yet ko bom inga nakalim yet lang sila mesish na kayo ki inem kat pray baklo malap na siya amen. Right, global lab, pela na flokin na euros. Kamali Shirley, kamalipan. All right. Taking interest ko kung kumalab ki price ngayon sa next shipen fund na kayo niyo. Kita nga sum na ral tawang liwan lang cash kat ka sa amin payang aking payin magpiyas nga kayo akal niyo na kita ask kayo ko. Tawang liban o rin balance. Kulo malap. Tamal shirle. Paing kom siya uman. Kulo tikin Driscoll ka pa ni Kesla. Paing kom be siya uman. Wana makalam ya tikin magis bang tagarin ispepelen nakalen pe painal siya ulal. Kat kulo kaksa kin gat ke maulash ke wa mitlash ko sai. Sui kaksa kanal ke lishe pepel chikatin taga pe. Ako line long gas maulal. Roy siya ngena sa ni gas line siya ke wa kadin focus na ke wala na lal. Yokli gina ke wa kadin nakalen pe mitlash ko sai. Mitlalal pumuyas mitlash na ke wa. Yok magat long ke wikya mitum lash. Amlin na shell, kidnapper shell, mawang na.
George Peltine, Pelaging Mark Mukangad, akkuteyac, Toy Last One, Nakisin Toys, and we met the water pelting. The Mitmanas Pelas Marsh, Ian Nonoka Peltine, a Lomsilo Sifapen, the Nakalin Kowos. The Yokinagawa, the Yakalin Petitnatas. It was the Gulmapan, the Petitnatas, we Nepata, we Pesho, the Lapre of Sinenkosa, we come at Pulas, the State Government Life. I'm going to stay walk, don't want to let in pricing it just like the gonna get fishing to make it like a dash to make a machine, I see them like clearly, my copy last year. But in we go was push the trust, with Nakeo, the Gakulan Poro, Hanon week no phones in it. Now we fact laws in my gonna get candy. A trust is in warm at the gap. Once a year, much my fact law yet. Well, there's we fucking got there all year, my get young. Now she can a blocking up by a lot. Malan got in more log. Gasliangan matano. O kala ke gaswal. No kan lu pa nga o ye kan. Once the trust yok ya telling atom. Wala na ke boy. Su gas niya. So, militi nga na ako lang taga wiko wos pa long. Nangay na pa nga nito Monday, Tuesday, 27, January. Ngay na lang kita pa siya ula ko may tinom siya. Yok ginagay mga nito na pa eh. Mountain. Yes, kita lalap sa mga kate. Ng company. Ayo. Please balance si Brooklyn. Okay, well, the long Brooklyn yok man got no weekend. Nalam na yok. Week no one siya like yet. Pinag-decide to stick them doon like this. Because the lash would be so lash. In the Japanese. Intelligent. Adi nga kadnakalin. Because yung klase is locked home na kakalin ke August 21, 1852. Ang spiritual birth of spiritual na freedom siya makapis kay 1852 long. Person price lang tingin test ko lang. Once you mata lash ma, usiya na katagasun. Or malang God. Kapala missionaries niya na way. Usiya gospels niya natin matake. Sikwasok na price niya. Spiritual freedom niya. Aklin ka sit kampulan na algos. Katakpulat niya. Sikwasok lang. Ma, pati sin married niya. Mas katilgi siya. Hindi pokalan na Japanese. Kaya balik niya alay yok to. Sibaga dinakilin. Ignatas Kikuyas Master military service machine must serve peace. Aringin na Mistalan Fela kapal siya. Toilas mo ito wusto. Siya uluman, nga aklin, nga palakin, makuwasas yan. Yalong ulit ito. Nga ito, ano what you guys going to? Toilas, toilan kasing ko hindi ko wusto. Nga kasi toilan magkasana kayo ang karingin kayo siya. Kemalikan natin natas Master service machine. Lumalap. Wala ito mga sililak na lamya. Ngayon sige nga nuke ipelalap siya. Nakipag nga kitispay yung mga kasamsam din gawit siya. Tingko. Pangan masigat sampam din gawit karya. Katito at wit karya. Laysin kemit. Katas kaya. Laysin nakluwang siya. Napanga unit kemit apang. Kami tigat pas na unit kemit nga na kita na akalin niya. Kita lalap na slap na kekota siya. Alo yung unmet ash. Wala yung Alo yung unmet ash wala yung kaya. Abangan unit tuloy abangan. Katas unit kemit. Laysin na luwa pa katas kaya. Abangan laysin at luwa. Soloman na ikisya yung temple siya. At iya katanya na walal. Kamay sila walal tiging festival kaya April na siya ay siya lang. Na yun nakatas kaya masing. Unit kemit na pangan. May call akye o yan ali. May call akye o yan ali. April kaya Victoria yun na Solomon. Bangay marito.
Ito ko siya alkos, pos lunguluna ka lungulakos, pos tunulya, pos ang alon course na 4850. E-tech siya pangit, pos tunulya, hindi kong wiki ka pelsinge. Purong Royal Lalos. Pinashin naslon metlom metishay. Siya pala ka na asyo na pa yun. Asyo at Paulos na ka-temple sa inyo. At Ryan assume, long Royal Lalos. Purong alos, inansyum in kasyaw. Na Sanri, ifasrik sa pangan, long may kafilash. Long may kafilash, marida pangan, dito ko sa alkos, was pangal akos na kalamang tolo. May sila, ngamo pangan na, ana akfasrye sa peltinga, aflong talo na room, lumalap, Alright, kal lumishili ban kulomalap ke Shamin Bang singing wigum yang be taking dress call ke pro sigum sang na again a lash ka chipelash na ye ko on na into be we be mit wiyesh on ge losing akalim ye so lash mit wiyesh ko los sama muda ke pel na ilya lalos ke be na sor lalos an akay go ke wa pro lash in we go was ke wa kulomalap na medyo tvärtom inte bara den gosse mot att vi kan gaslangen shui palik finen kona baingum glomalap tanya make glomalap ke aslum aglin gum ke week na gum da gaskat week ke mga tasken fin gum akkan le state ke maske na de gasken glomalap na we gum yang be melise last finen San Francisco pang San Francisco 49er fans Katsulos ke malami gastari evinen Rancho Cordova. Alu ko siya siya astro church wing be itawi asfinen Rancho Cordova sa kulyak Silvesta Alexander Sikra. Nakatpulos ke we gas malam dari in will lumisher light ke 50th lal. Nabawa Martin katingin nakadakalak investment mate ingen au itkos mit fast mit longol pangen Nelespet finen Joe finen Kent tegen bij Paingum glamalap ke asloman kamali Joe na mitlige dacht met hem niet singo balas mitlige dacht met een flanang bellen na sin mit weer ne finas ma si lula los ke akkel mitlige dacht met an dagrum digin Driscoll dam liba gas fans afla man nga wagin bellen assume if you nash my facts si luma yung gakkel met fastnamet digin di Ay, lumalap nga, lipshepe may fak mata ko Yeruwasan, damla shele, damla liban, alakasha kat wipe, we go spe mata ko Paing we kat ki, lutut pe bala shoye ko, o yes yung alina, ana ke fakla damla liban na kasha yape, alal pang magkasha da damla share la keshipen, on a weekly basis kat tagayin si base nourishment ke spiritual feeding ke kaslan gat, panangapain ko sa gawa, kung pa siya lowosing kain, pe lagos utyak tago, ko sige comments makuwas aswell. May ngayon kaya siya kat Paing kain, wipe, kaya siya faculty gospel, singa na rin, may kinetwork lasha. Kung malap, pain ko sa gawa. Kamal siya left, lock was. alright digin di glamalap to liba nash mala yung mitlige fastnamet una tamlal sila, Paing. alright kay glomalap digin Driscoll dam liba ningin nakadakalak din fastnamet nagisbilas na uye ko o nagiko was loop shela sham lalos inge le akfasrye uye ko Kaya sham kin weacng weacng kaywa na ngayon use casting call na to so kusin maliye pe mama sham kin kusin sunag casting call page website la so kusin kan sum download die casting call sa so kung may diyan siya download ngayon kan print die pero pinenen na kadash ke weeks we get luwing na ngay sam no ginoye ko sam gin nagemande an men nakslash gemande ano nagegusli il sam gin romal ko fos singalali ko tigelong lali ko shan
na si Vesingen pa sasa o lale na nagigas. Vinloing nagimande Tuesday and na sham na lal pangan. Nagigas taka na lumishalipan ni akfasrye mo naksima to kagib puklal Nehemiah weacng be Luo Chronicles. Lumaya mo siya Chronicles, Luo Chronicles, siya taka siya, Luo taka siya. Book nga no naldanin ildan chamchumon si fan dalong synoptic gospel islan pangan be nagawlayang nata nag sham aden luman cham suku fan na ta kainin mait pakadal magnin sa moslangan na tosta damli man dakfje tosta na frete sette angosliela taking Driscoll ilata ka sham kun looks up the singal sian si marsh kisi vesiva mo lame lutika din broy kasi aso ko nga lal from kat nakewalong mami na lesat usye man na nage pangan man na nage Sanri an si masham itafiyak like dark shmon yan ke sette an na itafiyak like Sanri an tema oyega ko akfasrye fwackohloh sa ko fwackohloh singa gat the fact for fwackohloh kalmen fwackohloh pa atin overview sina ko outline sina may na nako ko may sham la so na fwackohloh singa nila sham gin na kay si ipselu tolu mama yok ke man na singa na pagdi sham gin oyega yun mas minaks na Sanri na nag-go-sleep siya taong liman nila katfin mole nagatosta kada siya falok in bonfire kusama tvan long casting bonfire na taka pinese kainin pat ma ange kumkone an kalin me ba gem sum pukun me na aksya kumilila o ashma sing ake ngan pinese ngan sang akades na kin dictionary na ikesedik may da galim ke na nag-aakde last pero yung as may sim na sik in charm gud nag-water baptism la ba embolikat la na ngay kapasyen may naks nag-mande an siyaske room saptal ko for singoy ko tigalong lali ko siya ang kapasyen top may siyak singan an yo na re masap talu for long lali ko siya si ma Peter kada ram ginip singan nag-invite ko kawa bit sa week long the system finja mo den system dit kmers ngam dit song kaisi man nak in masafta na kowos ashma ko us kowos la me ko mas ko ye kan ka me elia ka me kisensia klom ka me kum ke edagastan ka kum galam begele mga kum suki gastan ka to sa magdamut ko na naklas pangan Katfin siya lang na kaya na akuklan ka dil siya ikas matash ikas matanin siya kidan soup ma oy mawawalan ka. Naging nga kalimian nga ko nga sam kun may naksla kum nag-Sanrian siyakluk Monday at Tuesday Tuesday nga use si fesila kum nga aske room sapta al ko siya. Nagkikawos liye ke anen nga vet mo me slide sing le nga ko me sam gun le meya sing Rome ko meya mo nya ke sapta ali ko shan na ndo ko sin sikle meya sing Rome na kat kaun kele en Rome mas finan Italy mi saying Rome ke plan belzing ta we pang elona en America mi saying en America film van dat fwackohloh en America ke nake kashpene no nake military power ko ni fina nake influence nake oyen molan met en America ka na ba ko yen na gimen naksing simsilal po na sin met Rome met lalvung vinan Rome na isam le ash oyes sig finan Rome oyes was sig finan Rome ngan pa talil yak met chuliki en Rome ke palan bel sa may maritsing sig kaya na Paul el mata finan Corinth kasi versus laling in sum na sin met lalvung finan Rome
na met live vinan ro nga charm kin kaiwan na uluongan uluongan ba usimengan ba met Gentiles lusimat na ekin met Jew met Gentiles nga ba met Greek ka met Rome si Vena ka met na kayo matin na ekin met Jew ba siya na usiaklo ba na usimengan ba met Jew na manlak sila kung ano reading kanon sapta alikush mitlige na kapsal sapta alikush manlak sing yok na lala sila Paul na sin met Rome en il sumin silpe ak es makunyelos kimas mosla akkalemi na Paul or magin ita makadil sang na sil yok nakatkalam kila Paul tofla sil Gamaliel legin met dutina ita yak sin balan belso na ita la Paul na Paul sum sila ng sumin sham kata ilya masikya ngan na Paul il de lutti mitsimada simus Paul il madavinan Corinth simus leda si mga charm kunyes dekes sapta si verne ngakmaskes sapta alikoshan na manilak sila kung gide learn nage me sapta alikoshan kunyan we learn nage sapta alikoshan na isang mit pang long yak leliki cause kilem Jesus Christ men in Belgium mail was Messia o ye my lecturing na fwackohloh ngan Judaizers ka alis ng Judaism ilos check na mata ke o yes ma ilos tapanol Messiah ke sarang binya ke oleng mata kalmiya pa ilos check na lalay fungina mo met Matlanfel si Masol dengan Matlanfel Israel si mga Juda ko kaya and pangan may tlan kada pangan may mga gospel si ngayon kilal fung ilausan ilos mta kaya ifo ilos na tapan ta ko lang Messiah na kata influence kaya kata oy yung mata kay ni kul ka fungul luti kaya Paing wo si ngayon apa po ilos kaya cham kungan na il cham kun yok na kita ko lang lem Jesus Christ weacng ibsingan il-tram kun na ke naselos ma lalay fungi ke lem Jesus Christ lusin kalem ke lem kishben lem Jesus Christ ilpa ikesta ingenek ilpa orela oyese ma insang woye ko ike ilusin ko in ekin na din God na Katfidlan na orek masapta luwoan pangan siepel bangan pel sige masamos lakil mile ngon matal patati na fin met tamalutu kan met Jew ngan pangan pel si ngon matal Holy Ghost baptism singan men gos finli Facebook read ma si Paul Charlie finan melamil sa style term kun na ke ashkain baptized lu ka baptism lu si ba baptized ke ko si ba baptized ke ngon na rin masap talu il sham kun malungan kayawa pangan bel si ma lem kat il sapay ma il sort na ko siya lem Jesus Christ al sa mga dali in owl like pangan comforters and pangan gasing ang paracleto ko if in ba replacement sin iba to in owl la lem Jesus Christ in mata finfel o in owl il sa mga lem Christ il sort na ko siya sa mga owl na gilevart na nga liye bella kuma ingin nakatista version mitlu o luke intro sing ito yokshpe ako min kalam gele mea sapta sing shamsham kun o vili point siya akos kan sapta sing il akkalam yela kishpen wen na tinkat il akfalyela inin na olan masa po in ela makuluklan meta mekan daksingan kalmea pa ngakum sa falle ako mali sa falla na open kat finugo masapsingon na phone na kasi ko flower kat sa falla
na gesben lemchiskreis gesben ngad madal lemchiskreis para igesen geleksin nasish meta pan kadon saptal kushingan menaksing yok na il pasalla la ilus wala lifung lem kad ilus wala mulus not la in ekin metlan kad na kabin saptal kushin il charm gun nag academy la metla life na kayo basing pa kalong siya met life ilus katang na gesben lemchis guys eva tafa wengin katay na oye may shrela metla life niyo ilong ko lang lanawan ka na kung hindi sabta siya, kata ba like controversial, like kan kisinsiyak pas, like eternal security, kasing eternal security ba? Kung may life ng isang mo, kung finess ang molom na si Lemchis Christ, kung besa mo lang, kung mula nito, mapat-pat. Spesiyo ay mo, kung pimpita siya nagmakuluk, kung patatali lang kung ano kung siya lem ka, siya ke nak manas, elevan nak manas siya. Namnasik iyakum. Nakasipas naman naging nakslakum ngan. May nakslakum nagimante. Saram kun sasaw lalena. Nakikas. Kumukusli le standard listening commentary. Bangan primary source mo maginya Bible study la siya. Kasi hindi siya na mo sigh too deep for words. Na may naksilak kung may aske rum sapta algos an for single algos na ke longol algos fincha ka bakusin ko in riti fincha ka bakusin tifna riti proikun lem gadlan mo kan luxury na guest na suguming galan ke na i-plus ke kada ka usila may pa pala samram kungan na kung hindi mo naksilak kung ngayon, gidam da ke for single algos a highlight ye kasi kasma yokshupe. Kasi kasma yokshupe, kalmen yokshupe, di ka nga ba kasangan wengshupe. Kalmen yokshupe rin ba kaskan pa kiya kalmen sentence kung kalmen forcingan na ke verb fakasi, verb singan sang tapok, subject singan ko na ke object singan kainin na ke iblang composition ke kasi sentences kan para nga highlight ye kanin kasi kaskan na kung hindi na nag-force ko na kat kayo okay pelsi ngetiyan na coin lamayak na ke wala na lang God. Paul Elsham gun na ke mga kumpulahin na. Tikat okay, may naksa Elsham gun na ke ilos ma sim na singan. Oye, los palakin, mau belos palakin. Eko lamaya na ke mana green belas mana yok sipe si etako. Na bagat kalagik highlight ye that mo akademie kadile fa akademie na ses kalmen vaxal bolinge pa asma look mesima fa sikyak also fakle me da ako kinga ke sim da ako read ma mga sikyak ta katilo le selam gunne katilo lemchis kash pa selam gunne na vastament na was for singal ya ilangan maurik na kay what tawi asal kain liye mas makatile fetako akalim ye kitalik natol na il si masarap vastament naging akalim ye saram sila gan le mana kayo mga kumlivin fellow ngayon maurik lang iwan na siya ta shokta masima si yokshibeyen malan ka pa ko oyes walam just Christ the or na selos kan pa il si fin shock Gasing fin shock yokshibe ako min luksina shukya gida galam gida vindia ke lem Jesus Christ ka vindia ke long silon ka na sin maeta wangin fin shock fin shock singan kita ila usike foster ko ngani inahakata inchibakata ila may kalmian fin shock singan fin shock singan na kumdi fos longol singan fin shock singan il actual sikatle il use aksukosok kikatle likik masamakat kabri ke
Pangan masima feedback sing usida siya. Na first ko lang to. It got it la ummet meninge. Marik ta na kayo sao gengal. Kung aloyan kung kayo ready Bible ko siya na sa links na alisuwas al the fall nage mingal ali version luwa sa NRSV NSP 95 version sa nga ni length no tang oil links na gigas ko siya nga parang am din ang back of the kat ulat mo kay van kung akom country ni video ala kalim in fact nakisaw ngal sing lil oil na Ilan na ngal sila maten si mga kulen issues. Kat mugula ka na ni ganda fagangal sila. Tasok ta kat riti, kat long, ubayan ngal sila. Yok na, kung mugul sila vin kubayan, thank you man, kusas talit na duwas. Kumita, thank you man, fact na, fakya, atin nga sila. Pangan, sasaw sa mga podel charm kin. So then, listen up, got tapan masimay vatakongan tapan selalu kan upe tapan ya no na losin blocking ngal waik pa podel sila na akilin ke leda sila na sing metro na foslong luan ka ipsiak luge foslong dolo lang at shock ta dia maurik na makay na pasaw got siya as as ngon lon got your as il ay na may kita simit may kita simit ng lot na ano natin down payments Polil fact na aslan ngon madal siya lucy sample siya lucy aten glorification aten mode mo si may fatakong ngon madal siya mga asma ilus palaging bed siya ngayon na siya tafas ngayon ko na natin down payments na ke pangay mas makume palagin kipel siya mga maulan mo siya assuring kata ano natin example sila si galing gila pangan may kita submit first fruit ko ay down payment sila si bulakan na ke Ashland ngon madalin mashlolosan kinakran na self la bang bella ko akla English pang nakidevastor na give us a long old akoo saan ilang ito finsa klasha ba moli katle longli was lashigan ta finsa klasha ba moli katle na got fin die makat finsak na ke etie finsak si pangai mayen sa finsak na ke masima elietari go shukke faxal po ngailangan te fin sak si pang kum fin lietari masima utakot ngan pakalan faxal po ngailangan kum fin lietari masima el te fin sak si na manilak lang mayen sa fin sak na ke masima lietari masika sunash mit liye sunash mit galim gel maluk mesi papodil skillen ilen sham nasilus kengan na fos kada show na ke fos long goshingan election na sham gin na ke ashlan ngon madalin maitsi ngon madal pa mukle man na kayo ngon madal pa kaefisiency na Roma wo. Ngon matal, ilpa awon lamalan ka. Ilpa esang pasya sinay mataninsiyan matlalalvong isi. Ingan akfasrye wo. Para, iponils muski kaya sa saptalimig. Relakilimina, pang fakun ngon. Fakun ngon, palong sin. If you get the elimigos, fos long lufa niyan. Ito, sapta si Bel, sabi makuluko. It's something opposite. You contrast. Naging mawo na fosima masima kumin nanggagamin naksinga pa ngon matal pamukui ko ngayon siya usala Paul Charlie ke post sila ke Facebook kin Holy Ghost baptism water baptism
Yakşı ako bin şaylik malu. Galim gün like water baptism, Holy Ghost baptism. Kisinsiksim at tako nage water baptism. Minash ludislan pastors yung inil pa David Smith. Pastor David Smith amal church life in Texas ka. Ali may share videos yung lang. Kung finti baptize lagi kuf kumifa tiyan na mule. Lang kung fin baptize lagi kuf kung may na kumenta lang baptize lagi yeah ke kuf. May kung finti baptize lagi kuf na kumiti ang maule. Elor magin or mas tali was doon mo lagi gusto ma Peter el fact mo kung si enen na kung baptize na makuluklaman yung nasiyaki kung ni laying ke gaston kat managa mapabawala sa ron pwede kasi ashkanin semantics ashkanin meaning baganden nagkasi na kung may maging faga meaning oil singan kalmen gas singan in oil kung maging situation singan kung masika mesika kimpulan pel singan kung hindi nagsasabi sila Peter kasi Peter saram na singan Peter saram na sin or masaptalyo pa nga ngayon matalaman patakat na fellows Los mana wush nga, los favele, na los may fay kita na Robert tamalito na pila kung baptize le. Pida ba siya na kaya sa taliw. Katso na kaya Rome sa tas nga siya sa mga astigod man naksa kum nam siya nga. Poy lang kung pinlalal fungi kung pinlalem talek kaya ko ka na mo ko na ligay kung may dapat mo huli na may babala sa may ash il contradict each other mo el mas na ba siya na we na context. When God il taman ko God pa or la man God pa non kumana kayo God il tawale nga kung katfin ko flash na ngayat yung faga nag kuf singan baptize singan mole pasakta kadil din ilgat din non gigot ke ilan non gigot il din non gigot yok ke makat oral non gigot ke mamasin mintanin siya sa nga pa makumin na non gigot ke nakakuminit ta lem talek le ke kolon ka at akmul gigot le poli fa mo kumita mole Ngat mo kung hindi baptize lagi kuf. Kadal finigas na sugum sa baptize lagi kuf, so baptize lagi kuf. Na kung finmot ko baptize lagi kuf, paela makuluklo. Ano pa lang, kung baptize lagi kuf, pel na kayo wag mo na makuluksiyan na theology sing ano itafong le. Masih ka pa nga kumindik siya na sukya. Masih mo masih kakal niya. Nga mi siya dito, at baptize lagi kuf, nangay me. Tinga pa ka, Anlikin leme top na pa nagayaan. Tasok ta mapabalak kalim ye o kadil masim kadil ta mana kayo. Kadil ta mana kayo. Kadil ta le measin nakluman. Fin kuf singa yok sibeli kita kalan lem Jesus Christ na mamaya ifo kadil ta may na so madlin go va tiliotcha na kumita mo ulla. Oil sa pa mo winter fan manato. Palim Jesus Christ in mise. Siya source la vidin saksi in Calvary pa era makuluklan mo ito. Na oya sigantit fanan sikyak ke ulayang sasen. Pangan mamakadil sang lutidal in Israel. Fasyo ke pelan ulayang mata. Ni pagkasing foreshadowing. Foreshadow. Ngon mga simay diba sikyak. Naro, following is in 6 may tsinga le nga fi misal ju nga te baptize nga mole inge na kimakat fak o katlan lang ga kum kimap ilor man gaslan ka din sang non gaslan sang non ga kat panang fin babel fa mo kum fin lem da lek like call like that mole lem Jesus Christ kusa mole matake masingan ta kami mo kung ilte usot license mo so mana kung mga sila kalme pa even kung bon na litu kung aspel lom kung lila kung minakon so tilio chak somorela na kung fina surely kung morela nga horela pe may conviction singan ta kapasal na kalyam tanin siya kaya nga ready pa lang alim just guys lang at I'm nowhere comparing myself na sin Jesus Christ. Early church fathers were like, matwali nga narela. Eh, siya nga ako nga narela.
to masi yakshi ba may chain mole mit kum or makin water baptism mo ba masi sang mola ma ela makulukloman de kofsgan ba ela makulukloman ba lem ke shan lem Jesus Christ kuminulal fungi inel na kulo malab pangan mandean ngali lang akal sikpella ko ako may show na get Tuesday an Gleşona Samsungon in oebena kanon Samsungon Sam dolngolakos Samin kaksaksupangan ilakkelemi langayaklan kan kulyaklan kan Samsungon eltibi akkelemi masi yokşüpe yen mol oy yemadan kan yokşüpe masi men mol oy isang si machin gangkin makuluk pa Samsungon chikin akkelemian na akkelemian akademiyle lem Christ el bakarının elosya mol wo mayin pangulalan ka el yang elosya masang elosya mataki akwa kulyaklan ka nakabun samsu ko nga el tagain akademiyle lem ka by esang the salvation the salvific message ko nga matagay yung lem Jesus Christ bakit kalam gawin natin ka ako sure lagi sila kung nag-dustian. Ngan, digin megil malal balay singan, kismili ka daw ko ba nang sure akfasrye lang. Sila ta makadil long, tong, lash, insukaso. Kasi kung ling, matagal yung sila gamit. God hears, or God hears, ang mga misspell si pangan. God hears our prayer for help. Ta samsukongan anak at kalbyangan le samin sanggulo sa kopangan asiplo ang ako may samtram ke. Ipsimit ngan kidel loyang nagefos singaw siye nagefos singalal ko san in oy na masimida ngasam kin nage gas ma yokshipengan ngasam kin nage fashion to natik mit force kusin puro mamalan God. Paskal lang kusingan kin mo lo saan nagimulin mwet mulin iko taran kusli ki gas fok yokspo nga kumin log nage paskal do sikan mamata ko alas gasing sila vulgar kainin taran kusli ki gas fok gas me gas kikiyap follow ke for lagi oyangan makuluk pangan kung for lagi makuluk kalme me saye me tako or mawowo sangin siya sa phone na insuk mislang maston siya sinsiye matan lem ka at pangan si via ipsimengan matan lem ka siya may was if in lem ka siya may was kalme pa kalme siya masi el tolek yesiga ensiga unmetsiga metsi kalba el karngin el langalos powin kadil sang nenek metsi balem kadil sie metsi was pas samsung el chigil dictionary akademiyan na dot nagevasing awan goshingan el samgun el lainalos me orek makuluk nakakabindi siya lang nagele limpa din siya may much was the line lost word makulo sika cham good my line lost word makulo man sa mora ko siya fellow sa makul sa mora sa gas no man ko sikit sa makola flat lang sa makol ginagawa sa mga itan ginagawa sa got flat lena me kas kai mat kuluk ako finitalabangan malim pangikatsing sap falla ng ako min kaingin makuluk finbang makadlaro ay fokat iskat na kya seta din madafin fela ikufaskat elchikila wala masiko fact la masiko wala makuluk siko sumpusya la masiko in mo aspelo ko or la kikip gas kikip sen kain mangan sila ng dictionary or magin yes katashiklar insang
ban na mitlan ka lo sin de plugin ma wulan ka ulalan ka tingi ilos sa bang na sin lem ka God, capital E, la porong los, la mola los sa ligyo ngayon na kayo. Lem God, upkaran na sila sa inse masala, contrite heart. Ilos sa man inse masala, don inse dictionary na masala. Il flat man na kayo, pa kasi nga kung submissive, il flat man na kayo, na siya mawusya may kung nag-iipsak lungan. Ipsak lungan pa, kayo mula na sin mwet mo. Kung vinloy na may nak sige room, lala sige room sa tali ko sa na kasasin pena pa ma kayok malos palaking ma nakikilin bel. May lem kat ilata ko. Lem kat ilata ko mula lusle liki oyengan. Na Första lang at ties ko fanna si kelos effect kaptelik sema kung vinlie ulang sa siya an lem wen na din gat samsapta long lu sa win misel lem Jesus Christ ties si so lem Jesus Christ kupatla ko kowos na pangmalan pangalong lang ka le Samsung sa mo na lem Jesus Christ ta kat ko feliction na ito ta pangan oy so lem Jesus Christ ta ko kat kalam ke mi sa lalale may masubsubyak din saksi na siya orek na selo saan ba akkuteyac intelos ilosin mo kofla silbe or makindiyalos ng patokolos yakilosin kan momong minlos atla an sup atla naralong salosan kofla ilang kofla momong na masima soldier mo yung darabay los ko kuteyan yelos ilos mo kofla patokolos ilos mamisa ke mali ke suffocation long na misa pa na ubiyasa pa ta babang malan ka letia layla shi nganing in kaptelik na gabas lo kung bawas long na inoy ana man claim ka de leva mole la metlal ilos sa fast na you're all in soup mole sa karangan yak na gabas yung nga kumindiksyon na shukye le lem ka de long dong lash ako finsum na yun ka luxury na fox fin siyak ke cash lem ka de long le pukum de yin na kat nikun ile pukum le ba toplan lem gata pa auk mo kasano na sabi kain belang ako min nakiden sano para si ako lan ngo na pamatay na kat met life ngayon na kat nakiden tayo matay kaya ito yung kalimpegan na siya ka lem kat kita mana kayo well tikat free kat lel tikat nakiden mata kos kayo aspel si ilata ko academia ko lol ilata ko karangan mwet lol la Samsung ko na sikumin in aklin samin kak saksulan lash metlal fungiya nagluman lab mwet pias ke gasin gol ngalilos sa mata gasan gluman lab ke aslos yin na ngatuin siya ngayon na sonal lotion liban lakfashion Tuesday na dugun Tuesday uniste na dugun school ilata ko kasi sa si pray kon lal nakatawas na at ang liban ang naging bela na sum kung nakfashe mandak slash na kaya Wednesday ang liban Kulo malap Fika kum dalong project kalong konversament Ay kulo malap kulo kakataya na ke Monday Tuesday na silbe kadin belchingan silbe shu kakchagan gat aklin mat nagawa mataga sham na ke belchinga wana kalim ya ngada sum na ke maluti se ke Wednesday ngan chefa mo akfalet we sangkulo celebrate with Thanksgiving nar marida nar ke Nehemiah singa luo fos long lit kos naga tol ngol na silbe fos angala kos naga angalit kos in actual life in kom alu ke Wednesday karo kuna kon nom ke Wednesday ina kon net
fos angalakos na ke angalit kos ke kashin golan. Na iplu pa ito ka kaya na si bakalim ye ne mayas nga luo fos long lit kos na ke tolngol ipsimetan na fos angalakos na ke angalit kos. Nangan et na ke pangan iplu mga kalimya. Ipsimeda pangan nema yal kishay Portland City fos long likos na katolngol na ipaklosingan pa main kasha aluin temple fos angalakos na kangalitkos. Kumali kasin kultuman akalim na mo fos long litkos na katolngol na mga commentary standard lesson commentary dekal David Siku ka akalim mo fos angalakos na kangalitkos wipe. Narela correction chengan. Tapangan me chengan ni strictly my sang usye supporti me sivasin na ke Wednesday akfalat we sang Kulo celebrate with Thanksgiving. Na mitiget first na metan na katesh na background ke na maya when I was long dari on school taking interest kala 512 5512 41211 na 512 singan pa history 5 singan pa masaplal Moses na 12 singan pa me history lan klik na tingkat na vingat somde history an pangan puksingal luom takel soswa somrekel Esther soswa nekel Esther na nemayal patatyang neke me metakel Esther vingat leda na puklal Estra puklal Nehemiah, puklal Esther, we chronicle luo, we betokosha, siya luo, wakadaliya na palan pelchi penangan pa siyumle, or a background na ito kada na tet ngan relate na ke kay sipuk ngan. Na example apang nga usot nga, katkan nila Israel far na ken pelchi ngan pa me, katkalam keta utak le Northern Kingdom, tribe singaw mata utak le sin Assyria, elos som na inshaw ka exile ya ke elos ke ye it fulong lu PC. Natako yang Juda, siya na sin Juda ta Babylon. Like shaw elos ke 605 PC na ke 586 Babylon ucha na kanausla in Jerusalem, usla fulak tolu siya. Som mata siya ya. Na maluto siya nga daga na sam kinyak tukunyay ngol na folok lan mwet ngan in som silpa masak temple. Ta full siya met ma folok ngan simla ke extra sapta siya fozon course 538 BC ke Babylon ta itakla kon sin Persia ta sapala met choose ngan folok. We full siya met a Sir Babel well soswa us full siya met a folok. Vingom som ridi sapta sina ke on koske extra akalim ye folok singan. Alal folok te masayak temple la. Second return singan pa extra el folok ke 458. Aske sapta ikos na ke singaw ke extra. Na in marslon pelche penangen met mamta remnants mamta me Persiangan pa Esther el daga somosla puksilan nga nakalim yung masikat na silos ma hemen el tashigilan kanausla met ngan. Tokoyang katapan na maya wang security our temple masya yakla da wang me security si masang surround and Jerusalem mar na maya pagkadata ka na kaya nga aleta yakla ilka pershel wipe akalamiyak mo ilka fanasi lan me ziknitan gat kaya keshishislan me Persia government Persia ngan Nehemiah the flog na Jerusalem 445 BC rala me kal singan ka puchi male akfalat ke ka kisyakin ke marichi lasing apat na ke sapta singal lu
fwackohloh lead course na ke tolngol ipsi meta pangan nema yel kisei Portland City ya nema yel kisei Portland City ya na wana ka dak fala chenge shikasha ma kia kina ke kaksakin ka alulan met Israel nga na sin katla lo so na tako na mit min katli me et yo ko Welang si ma April la ke maluti si ke victory nga nakata si ke me Solomon siya from kunya ke me fwackohloh siya waya ka nga to kating kalim ke oya may talasang akfasrye me poachingan ne maya ka may kulalos ngan siya na follow na ni ke akwa ma David Solomon Morella ke talta ka siya kan temple la nakata from kun masing ke tosta to masing elos flow ko elos masala temple to ko yang ne maya to ko rala poachingan na ngina ta akfasrye na Mexikia kan pag-uwi siya lieta na eluseni na kaywa met ke shuf lifay ke belche Portland City Jerusalem kishayak le na mas we read even pa kung kain read machingan ke belche Portland City Jerusalem kishayak le utagani met levelikian na kaywa elos matawe tayo sin we akfasrye lenin kishayak ke percent on insang Kulo waya beke percent simple arp fwackohloh algos na ke long liak kalamiak la utakan no fon nai met ngan Jerusalem walik and Jerusalem utaka el dal na me kalam ke met levi ke mas kama itak yang makatil ta akeshel Moses fashion na ke lom nuk chimay los ret makin ke fafashes lalos tawe me ke yang ngaul met levi ngan pa fosnyakin shufsingan pa fosnyakin ora alu ka kaksakin lalos ka sacrificial system ma itak yang nasilusin akwo yara pelching ke nemaya le akfasrye me poachingan elrani met ma ena nashke mainan we me kishakin nge inuena ma akwa elos eta ke ma katil sang nasilos yor yokshipe masing yokshipe masing rani no fon na met ngan ta ka na foston ngula kalimye men she's best like chinge mo tole met leve aknas na yok la shifen la masing yokshipe kelos fashioningen masing ba sikyak ngan ke foston ngul akalimye foston ngul mo met tol met levi elos aknas na la shifen na oya pelo sakna sa sila met o motona o Portland City o fal na kya kwaklan alu lalos na requirement apangan esam na kota singe katuke akwak ko unit chairman nga katuke akwaklan met kolan Israel nga covenant me partner lan ka klik na din ka nga akwak may takyang na silos nga pilos sakpan akfasrye in kaksakin kain me kishakin oye machine god masing taga specific na ke pochima niya mayal taga masyayla ka masyayak insang security na sinan Jerusalem ke pelchingan na yokshupe masing yokshupe in kalim na ke me oye mga kum inash ke masingya kadin liti ka somdi aku makatil sang na silos ngan ngakum kat ashpe na ke me evin kat mata ke akwaklal fitel al Abraham kat ashpe ke confidence ngata shokta Churchill daga ke ngon si matamil chile lakyalam yung kat tinam ta ke walayang ma me taitak yang nasin Israel ke spen Jesus Christ daga akfonye la mas maitak yang nasilos ngan nakat kapas pa na ke walayang si ke Genesis nga lu fosin na ke tolyo ke spen Jesus Christ elu siye
me el pa fite shika el pa ushis second adam si maushika particular na ke akwaklan gata na vinga ko apply na shikom o yema akfalat mga ko marskia pason gospel son akor forslong la ko chakkalam vinga dalu na God as a believer mushenge kadira nalu na sil ke ngon if in wangin ngon in God na katikain akfalat chika the significance na ke aknas na silan met living in som me we akfalat chika kisyakan na pochingan el signify nas na sima Jesus sa ka usye ashin na shish mushenge ke ngon nan God met na kayo ma for lauli aklal fungi ke Jesus Christ ngon nan God ilyak na in muchingan nakat kaksakin God ke ngon men God ngon jibang yok shubega din kalam ke o yeshinge la ako may tak na sin me talik na din God ngan akademia for sheto me much my phone na sikom church believers in Christ Jews or Gentile mushenge phone na singan nga may kapash pa na ke may lutsi na ke Sanri ang may taka ke Solomon le me kisyakin ka proy kisyakan na temple siya sa Pacific na ke weacng ta na ke ipsyak luangan kada sum na ke requirement ko ma siyak le na insang oracle lines up main cash all yung temple for ang alakos na ke ang alit ko sa kalamye me shoulalan mukul nga akwa may kek la ko orekla pa na ke pelmate angan talaro pa na ke kisyasin dal sila la mukul enforce nga kin me may sang ka may tali na din kat nga nusin sang kisyakin na ke pochingan elo sila la pa mat kalan sa pinaramasingan tena ang may dal ke ukay na makakwa ki tekyang na silo sil David siya King Solomon akwa may tekyang na silo so patal strak pa na syukta na akfalye faro na ke kisya matal ke pelchingan impelsi tekyang kata mukulin force impelsi itekyang kata mukulin force nga kin infakilin filma yen mo sang ma orekinilan temple karangan yakwe weng sietafo singaul in me kosrani lalos efako si met ke kasiye ke wheat fukunshak makunen mukulingin Asiani Maurekani na sin metol met lefi ligi imain kai shiti fal na ke akwak in masap pangmasika tramram guna akwaklan masap makia kinasin tlenetin kat nga elo suche pain akfasrye ke ye pakantan tukun mailo shiba flot na Jerusalem rala pochingan kisyakin yak na mayal kisyakin na sin kat elo ukay pa na masap man yokshupe machingan akwaki ke generation me da lukay pa nain me in the somniki akwaklan kat na kadef somna get tosta yakalimila warning ki Solomon inge na ke malutuchi ta ka niya mayang kuluklalos nge tar utak na ke sho inge na chalsi be flokin masai me temple dal masai la na inge poaching masai yak dal kisyakin or dal kisiba na flok le me restore katil siba flokin in restore ye me relationship siya signify temple siya ngon we security siya may takyang nag-poaching yok siya na siya elos lesson learn dal lotela oye madal safal leke kadel kaya los ke dal flok sunen Jerusalem in siya samte akflet lalos na siya dal usalit siya karang in siya flok le nage oye mata man panangan oye siya katil sap elos inakosten nage Machine shiba flok le radal vingat li mari chinga shiba flok le from kun oye me tanage aqua mina lusin fashkin. In other words, tal shiba rewind ye mato mameta inukwe. Nang ako mo siyenge, ito ka ba na sikum? Kat matlalal fungi, kat ito mo, matal siya bagat kalain sa pong na
Aqua mataga ke ngon lan gata, katin akostin na ke, katin molingon, wana saptal kus mat tamnil chile lakalim yung molingon na pamula. Molin ko ya mishe. Ngakom aske mol si main na kadin take ngon lan gat. Nakatika nakfletje gat, kaksakin gat, efing ngon elteanin gat. Na masingen da katay na kadin kichen efing kat lalal fungi, katsum na kanin tuwainin kaksakin gat, wangin ngonin gat, katay kaksakin fakya gat. Ba significance lan temple silan gat ke Old Testament. Weapon na me security ka me wall siya ka pochi mailo sang karingin en singe sang misla na sielos. Finga akong issues ta kang online gat musingi akflat gat ako stain morning ngon kumle la karingin gat spa signify na ge pochi le protect gat ligi enemy lasha. Nagat kalim gela shetan il dagain pel nagawan si fekat na ke oye kuluklal el taga kiep kat in pel na kayo. Nang akom akalim me ke siya korin singal dolu fos singalon ko singalit ko pole la kalim me la tasilan na sin matlal fungi korin ngan la kat pa temple ngon man katanin kat nakatil karingin kat le kanaus la na phone na may taka kanaus temple lalo. Pole lalle specific ya machin la kat pa temple. Na ving kat li ako makatil sang nasin talik na din kat ngay. Elo sinan takanan ni ke temple Jerusalem. City matalal, city lal David. Elo sin taka akflat kat kisya na sin kat. Nga kung misyenge. Katash pe ke akflat singan tasakta insiyas pa kat akflat singan pa katil li. Teman laga molingon la sa kadin akflat. Naro full shodlalan mwet nga nagay inflow na akwa matay jak na chin Old Testament na yok significant nagay akflat lalo sa ako meta nga nagay church machine meta lal fungi Jews or Gentile machine ito na molingon alu ke ngon men kat ngon si panga pa yok sipe meta ifin wangin ngon ya loko mo katekan taga akaksakin gat akflat gat nakade siyak la kade tafka ngon pakat papen kat ke oye ko akflat las machine ako men ngon somdi latalal Paul ke kelatia lime ko shilbeliti lal Jesus Christ na ke son tolu may akkalemi na pala ngon gadem tak sisis la ke shben akustin lowos na ke akwaklala weapon at click natin gat ke Israel talig akustin lalos na ke akwaklan gata dal sipa na som kadina kan flot na ke alu makwakin na sil David Solomon ne ke lepre mapen na kakshak akwak masap may takyangin kololos ke alu lalos yok shbelos inakos menas katchifan katla lepra masik sheka mangan sang protect na ngako musyenge kat ka in fact magat akflat chikan agat kapenan ti connect ke online ka tara gade enan shin kinipsingan kat ina na pay me emphasis ma Paul Charles sang na ke water baptism singa ali yok shben na ke molla koma musyenge la teko for pa mo liga ta isuste kang online kat water baptism singa signify magayon na me outer masima inner siya pa yokshbel pa baptist ke baptize like ang online kat I think got some chef yung reaching na ke force angal me gos fal na ke angal ikor may nalo sorela alu inakneses akwak siya ke alu lalo siya katil sapken metigi masingan long kusiningan lalos nge makunan mukulingain eseni mau oreganina sin met tol met levi tigi me in kai shishiti fal na ke makwakin masap na pang masishikyak financhuta ke akwak nge akosteni iya ka me talakfal ye masapak kalemye met chuta na kayo elos inchewo ke met tol met levi met na kayo men masin bedel dal learn maximal ilos mata ke shaw sing tal nga si be flocken na kalam gela met nga shakpan na flocken na ge mas ilos ta
kanaus na to sakto period chenge ke kisha yak po chinga alle machu tang alle ngan la meta flok akos ten na ke masap masing akal me machu tang ka wai lo sin che wo ke metol a met leji mayen lo so rela alu inak nasnes akwak shaya ke alu la lo shakatel sapkun met online temple a met karingin maton botlan temple elo so ya pe rela makunelos fall na ke orek mala toko siya David at Solomon when natal. Pangma siya term from kumpiya tal akos na kaya akwa may takyang may matalalo sum na kaya. Matawa kain pelal toko siya David asap ash may din calling kaksyak sang Kulo na singkat. In pelal cerebral oya pe pelal ne maya may tishal na kaya wasang mas long kaya kasya lain in may kasya na sin may own may karingin maton putlan temple. Mweta sang may sang matal na sin met Levi los sang ip makwaki tain malan met tol. Na vingat loyang na kaya na met Israel kat met chutang akfala chepe akwaklan kat in karingen shuflan Levi. Kaya kitakatalik en Levi met wangin ni takyang lalos main kadal lalfing mo met lalnge shuf siya yung kite met kalan saplal ke tempolang na mena si kumising Sanri azum wala me pastor Arbok ke Calvary Chapel San Antonio elakata ye Rome sapta she fosing alako singalit course nang azum Wayside Chapel pastor singa tuyak pe akata ye me si ke me Rome pe nang eko ang azum Cornerstone so mis me we might ngak flachi God long cash mo lal the me kaya nga sum observe kaya nga sum we might ngak flachi pasta matuyak preach nge kadena pa rin sang makuneshin sang cash mo faka cash lan God nge na kaya o yeshima akwa kinashin talik na din God nge kaya Old Testament nge siya tafa singa ulsing nge itak yang full may sang utaga may shoulder pa may ngayon karangan may sang utaga nge may karangan yak mga ngakum mo singa papa na nge ngakum singa ta may kalain sa plan ka nge kadin na kanala loy na kaya oya mga desang cash gospel lan ka in fashalik na kaya fella singa Evin kat matalal fungi kokosin ngon lan kat kadale syuk katin sang main katitala masing pa yok pa met fellow kalain sap singa na kaya akfala chilan kat gospel lan kat in detuin fashalik na main kat commission siya fa mom tak Jerusalem to the ends of the world na support lom na kaya cashin ko lale yok pa na kaya makatash kaya na kaya oye katlin na kaya kisya silan poching met na kay wachuta taka sang may cash na selos na kitakatalik na sin shuf lifay nge meta lila shiwas horeyere lo singan kin na nga kumpe na sivena evingat sang mange met liang mange sang na ke o yela lo sivena pushe mange may akngalyegat kay simet mata iseneng sang malalosin sang kasha kwaklan kat ka klan sapsima toko shailan kat in fuklef kira akyok kek fin fela sing nakaksa klash na sing kata evingatli me langkalang yok makatil sang nasil Nehemiah was el matasya ya sho tay takyang me mitkolan persyang en fwackohloh el ekin kafanasya Fingatli sapta sina ke singal lu ke na maya pangan term sila limita na if that's some na ke sapta singal tu term siya klua pangan ko perish pa lali te ya kel elakos na ke akwaklan gadara full lepen na moit kol siya yung right makan na ke akwaklan gad nga ko mo epen am sing kat nim ta ke show si makuluklan fela sing ta sakta akos ten lakom na sin kad
ke or main molingon lakom na ke mapailal obedience na ke ako kalan kata lewr makingat pe in masyay pot nga ta kana ke oyema kata ukyala ko ke mapayalan kad te kain nash mataka fungulkat manel proteki kat pangawalalan kat na sikum na lela kadin kakchekin kad me wana si version na kalamia kakchekin kad ke me akfasrye weacng Kulo ke oye mga kumli na ke temple sing temple nga temple na ke kadin akfasrye kat kengon when na Yamara in the Old Testament talera physically ngakum ashkengon molingon akfasrye kal wana tamnal chile la kalamata flok nang pela na los nang asum setup na ketas to nagat fa flok klomalap All right. Taman liban gumgula malap. Takin just ko ano ay gin pela assume. Fin ba gat mesi suge ke potsingan na ke buklal Ezra ka Nehemiah. Mes symbolic features ngan signify. Takin di okay balance you. Takin check mic to man tingnan mo commute. Mute. All right. Malap. Vart na med. Polok na nagifaklo kim daw again the dole. Kaksigin gat ki akataya wulo usingen. Manakilen ba mitlas na kayo ma wikat na kipasinge. Amul siya lagum samram kin na ki potsingen. Metiging anjam kunan. Majimat ka na siya pa protection. Na malal fung ila kita kyang me causing len flok len Nehemiah len flok me ilosuin say timbol la Zerubbabel na nagyakatayala damel lipanan wall singe ka kalkal singe me kilos to kay nakflat singe mga tanglin kay mariching and sapta singe singe luo first ng ulit course ng tol ngawul na phone na voice nga nakalim nila mwet Levi pasamsam kunyak ng tiyana mwet masir ang akalim niya as na mwet ng akin mo kung may ngamda na lusi ito mapam darak na ko nundan kaya kanta fashion o ki belandawing kan samsam nga nas na nakik-compare siya nga Nehemiah rik masilan nga lay mama to ko siya lekangan metigita kyang sil to ko siya urik mapena Elia si pangan evin el pasin le na to ko siya ele akilin en si mga langsig malutuchi nga pa akflat si insang Kulo singan kaya kalamiyak mo en maraw na kan Jerusalem ngan pa ay wala nga nepo fa pel kilkel jiba asmavet en ngan kaya wata ka mito ngan ka na aknas-nas nga ni noreklain kay nalena akkalemi lamalan ka dalena innan sanakin yak mautuf-tuf pangan siya kat finli ba na ki me tako silom damasyon lima kumakataya ba ki multi siya katustingan kada long tong las insuk kasha na kada talakat papa el usikasha na silos ma mol fal na kema el akina insanakin ya ka na payok na tako na siyasma fakki fox singala ko singan for lalagi makulu kaya mawo sangin siwos na fonin siyup mon misle ke kas lalmet ngayon takyang na silosan elos fin matake mohul siwos nga na nakikusa katayan assurance na ki protection lang God at kana Eurolos. Ma el sign si matek kaligina po si man sang lasyang temple singan enemies nga hindi ka halal fungi mo elo shuk pena may long nadalos ngan ora pena rek malalos an kilos masay po singan na ki
nga ram kunin kain sanakin kat mol si wasngen Sam akalimin la kat long proy lan machiwasa il alena den along na silos ma arrogant ka stubborn il sang na silos karangan yak na silos ma me alena suginaknas na silak siya sila maulan napangan en si ma FNC kaya koingen complete protection jingen ay dakyang na silos ma akfasrye ang anak sa fiye commentary lako na ki kumtakar mutawag ki sasaw Niki sasaw singan kung caption na ki issues don siya matayan ma ako lain usula talik na to ki Paing singan nga son nga me weacng issues siya matayan ki nga egen nurse finan saipen nga kilin vaccine nga kaut na laka episode ki kaut lak nga ala yok pe may excruciating pain nga blakin manak sa fila Roma Algor's greatest chapter in the Bible according to David Jeremiah lafag ya kayo ksingen kadito ala matalal fungin na kayo pa na suffering in Christ na mangen katikan compare na glory siya ma evatako may kayo makachamram kaya temporary glory ay evatako ki me glory non kata etatako phone na ba evatamon yak na siya ki fwackohloh siya foskan vakatiel fakoshin long ngay sana dako ngay usmal lenin sang masin kay si mwet fall na kiorek malal nga alpha ay omega masimit masito matawag ay safla nara alana me la sasa ungan fakya kadinito ala masima me kat fwackohloh witawi siya ponge asla na siya taga na sishke Magulo jingkat ke melutut nga taga hinak kay kat kay wa pangan mga kain me kaya siya kaya man yan nag-Winston lumala tingin kong kulo may tingin tayo libel akfasrye tosan masing am da non ko ke melutut siya nga ba yok na ke Nehemiah Zerubbabel ke Ezra Nehemiah buklungan ba fin te ba katlal fu kadil ko ligin na ko Israel da masaya sibe rebuild temple singan na alam ko Zerubbabel Nehemiah ilan da ko sibe nawila pot singan insang classic enlosas ko yan Lamas kimot ko. Talit adin kat pangay. Kat makaligi, flat ligi, nakaewa. May kat metlal yung misingin. May ko says lagi. Kinurot makin lagi features luwangan. Temple na wayang kalikal singan. May nanakluwas ka. Kus pizza lap singan. Nasis misingin. May kalme nasis misingin. Galang bisin singan. Kung siya klamet temple singa signify kaya Temple nagel Ezra na kada mo simba Ezra 1 Ezra 2 minta tadaf sina ba the characters kan ba iklo na kirat long Ezra ilta ko sibe rebuild temple singa na sibe jo masayak pe po chon kalikal singa Nakat may live fung iya kita kifas fakana siya sumsing kita line nag ifo ka charm bit mangan belly nag move siya. Messi yok siya peke yan. Kaya ba na maluungan. Kadil ginagawa ifo ka yun no. Masih kam dalong siya kaya nga liye yo na features luungan. Temple da maliban na siya ang temple singan de lemon siya troke Sermon on the Mount inakatele me kalme mas le anli ginasle temple singan in kat mising with life ng kat nakten liang
liang mamay taka ilya na liang. Na menas misenge, liang maka treaty, liang maka tlong, min kain bangan pa taka penetrate. Pa ngalalal fungin na si was mo, pangan si pesi ma, alright. Bin malagulan ka da, iltif liya may na manakong liya. Managawa, significance ko, symbolic, significant reason. Or udaga den dutlut kun. Ngalalal fungin na para la ate singan ngako mitlal fungin gidente jailak. Bikum da nga mensis. Ina kun be on guard. Bell na kayo. On nagdigit just drum kun le niya maya drum kun le los tu katlas ko shield ko ke labao suko in some akfasrye mga min sa iskid to ka asulo sa mo kus masayam kum dal din ak na sa siyak le may shuflan Levi makaivan na may nefo parang masikatil akiye ke Exodus fashion ni plan bel singe kalendak lo ka bangaki may years last ni siya loy na kya karangonan makumaskehan karangonan makumritiyan makumlongan pakalkalsingan masala yung just ka to ko masayak karangan mga min mga ni pada ko kailangan sa mga kaplas ke malan gato kulo mo lab dig interest call tapos liban flo nat pelan siya Malap. Kulo malap. Kada sum na ketos to. Sivashingan pa esyang Mashiach close yamatan God. Esyang Mashiach close yamatan God. Na metiga fashion meta temple singa shibana taka na shikna nakalem meka akas makinya no fun. Evinga te issues te kang online God temple singa masyalla. Tekain masyayak. When mwangin makan sang masyayin na nage online God ilyak na God. Pangamolyak regeneration singa. Yok shupe significant nage me temple silan God in the Old Testament na glory lan God kalem eke temple masolomanil kanike lom nuk chipe na yen may siya nangako mo siya glory lan God harfin felang kishpin ngakong fulaw yak ke maguluklas kat molyak ke ngan lan God kat me siyak lang nagkakalain sap silan God in fact wala na silan God ke wen natal nga gospel siya na maumakan na pa ito ka na kaya nga main pang na ifingat tero masing kal me temple sila nga misya tekain pot kya tekain fashion na lang tekain akyok tekain akkuteyac tekain masyayak kat pa temple lan kad wana mat akademiya ke me New Testament nga kat no fon na kulukat no fon na misya eke karda ni viden Kishbin Shakostan Lebanon, Adam and Eve, could inherit sinful nature, like it or not. David Lakalim Yepe. Can I lani in Indian nekel? I'll make look shidar. That's just the nature. Now, kadata na kamalu to chinga na ketastanga the humility area tagape akalim ye yokshbe kadin inche position. Esla inche falat large for lakadin kalim gelagat. Medinin no, when got me siya, got in no, temple siya siya ba masyayak, walang na protection lan kata in taga, karangin got. Naro, kat transition sum na get tosta, taga na get slide siya made up akalim mi pangan, siya pangan, esang masyak lo siya matan God. Second Chronicle 8 course nga lu na gas nga lu, na ipsi made up pangan, kadil siya ba sikyak na siya Solomon. Fossinga lubam tayo pangan masimeda ngalong tari proilom kat na sil Solomon aklua pangan matan fel Israel fin for la liki makuluk fossinga dolin na singalon ko sakalim ye masing akalim ye penya pangan humility insi posisiel talboy shukat nang eforang me kashelus
inche pasiel pro shukat auliak kan tisina ko ngan evin mit lan gat ngan flok yang nage kada ga kata yamangan ta pani pyak tuangan le for yang le karangan olos nak shafla singan evin or agoston chin matan fel Israel na bang makatlero ta ipluangan ta ko ipsheme da bang akal metari la kadel long broilal Solomon na le topuk tometigel topuko Agustin me Agustin nan matan fel Israel na ga kwaklan God e flogon ma me wolal le wela los na kayelo sin pel na gayo na meri chingan patagonge ataga read the first by first we na me iptolu mga dakkalimeta me kateshik na background na inchi banak yokye pukshinge da mutkoyak penamo shimna jeleshra akalimya mo shimna jeleshra me mutkoyak mo 40 between 40 50 like 40 PC me mga shimle to kada shibanal somna ge mashi ka dakkalimya pienga na ge background law na ge chronicle da na mana shimle ke background la ne ma ya pienga pa to ka shi dakkalimya mai nga som na intro na dal follow sir purple ke pukla lestra kalamiga saptas sina ke one course in ya lamfo tongo lal course metigi chisha shil jusla na Israel follow chaklu ke sapta ikor na ke singaw 458 na ne mayal daga mashala pota ke 445 PC mga na phone na Metagalos Chronicle Shimus get a show 605 somna ke 538 simlepe me mashiket na sinalig ng gan nga simle kalim ke history shima taga ke Shia Chronicle Low Chronicle tamot ko ya mo puksingan ta puksifan na ta ke ta lengle or makanya Greek language ka Septuagint ta regular Chronicle Shia Chronicle Low to fashion machine ga chilpa na kalim ke la David el da tosha ke tau sin she singal china ke ya fo ngal chi na Solomon ya fo ngal chi na ke me ya fo to ngol chi yang ngaul de to kalim ke la fashion le ke ben siakosten ak falaj me akalim ya petari ke puklal chermaya el warnel dal mashika na sin Northern Kingdom ay sikyak pa na siya si Vingos kundi flok na kaya akwak pa ilan kat. Nakatkalim kaya mga sikyak. Kaya siya ben siya kostan lan me talik na din kat si Fena na sin. Me fola alu na sin masolayla. Ligi na kat si ma usiya may matalalos ligian itchap. Mga yok siya pa kanin kalim kaya Solomon le me el poroy kaya may reaching nakatil taga tupuk proy lalo. Na siya makadin ang kalim kaya me el te proy na mo top le in pelche pen. Fingat liya na ke masim lang ito na ye tukun proy silal ke sapta ikash tukun tokosha Solomonil aksefila temple in kalflachin tokosha emana go orik arlana wo wana akwaklal na ke na lem katel chikyang na shil Solomon ke fung efat na shil ngalong proy lom ang ayin siya ta temple siya nga in pa en siya in orek kisya na kisikwe ta vingot somli proy ngan taga ke sapta on kosh na ke sapta it kosh proy lal Solomon pa kalamia ke sapta on kosh fos nga lu falin na ke fos me
ang luo ke sapton kos ke luo chronicle chikyak chilan kat na sheringan elte me elte proy na mol chikya mo academia ke kata commentary mo tukun proy lal ke sapton kos ngan na kadel fashikyan na shil yashing luo matoko fat na shil ke foshing luo ikyak lang long tar proy lom pa ipsimet ngan el inchation na ke proy shilal Solomon ngan fat mo ngarit makin temple singan in may alu lan metlog edan tagara kisela luswe na lem ka del sikyan na shil Solomon ke fung efat na shil ngalong tari problem ngain si ta temple singain pa en si met o inorek kisya na sikwe at kun na masingan na fosingal to lusyolon gorslaman som na ke matan fel Israel Solomon kum ausud kun kol matan fel Israel efineloste takan na ke condition ke asnga na kade ngate kowos tarak ta temple jangan ngain sisi na ke on condition na ke for singal tolu na ke singalon ko shakalam yang for singal tolu kate na pel nga shruk ya inti of ka sapela loko sin kana usla fukun ime ka sang mas upena fin met log pang masinge elos fin proinashik auliak forla ligi makuluk ma elosaro na ngafa longolos inkasaume and anapmanas na shelos sivibe akwela en shelos for singal dolu bangan for singal dolu singalakos pangaritingena katena pel nga shukya intia of kasapela locos in kanausla fukunime kasang mas upena fin metlok los fin proinashik auliak forla ligi makuluk ma elosaro ng afa longolos in kasaume and anapmanas na shelos si feedback akwela en shelos for singal mekor nga afa karangan ng temple shinge akulain long proina kay wama eurekwe when nga sulela en shinge nga matalye ta in en shimwet o fa aluna sikwe mapatpat nga taran temple karangan ng pel na kayo wala lalan got efinelo sa roma kus simla nge ke part fishing in chepa shell elos proy elos willing to seek him out elal shukat in pel na kayo in chepa shell proy shukat auliak on condition matan fel Israel finaramange na le aramakunel na makunel malarange pa lolang na sil David pa isang pramagin ke fossingalit course na ke long lu aksya fila memory chinge tang akum kain backpacking chinge win ka strictly o yema ka tel fak na sil Solomon tukun pro sil al ke saptaon course nganil chikyang na sil ke sapta me eat course fos singal chi faling an academy al chikyang an che wo ke pro loman nga to pu pro loman fos singal tolu na ke singal ko academy maka ni Islam na kay wang anu should mo kayo ng tasakta if in ko was follow Samsam mange gat kalim gela me forward 400 years past his fan pata kesben siya ko slint din gad ngelo sum na kesro the warning ngay kalim chronicle yaki sim na mange la katil sheet na jil Solomon sang main wo akfasrye la mange kem temple e fin met Israel metlok takana ke oyang elos fin proenashik aulia forla ligi makuluk milo saro na nga fa longolo sin kasaume and anapnas na shelos sifil pe akwela en shelos may engon lan gat takana ke may asmakun lang na sin talik natal sifenang na masing tagak akalamina jil Solomon kummet kol si ngay finara oyang na ngay akin siya wuyi
ก็ทรัมป์กินเย่เอกาชมาคาร์เทลสมนาร์ลโซโลมันไงเย่ฟุกุก็ต้องเมติกีแม่ชีเจสิลิชุสเลยนังอาคุมนั่นไม่ใช่ไงแม่น่าชิคมนะแกแต่แม่การแม่ก็ทรัมป์กินเทมเพลเชปีเองก็ปัดเทมเพลนะก็ทรัมป์กินโมฟิงก็เตฟอลลาวอยากเทมเพลชิงมาชาลล์มีเชเป็นมาชาลล์เทก็น่าคุยอยากเทมเพลชิงนั่นเองงั้นมันก็อิลอยากกินก็นะมาก็สมักดักกันเลยมีเพียงเวันน่ะทรัมป์กินอยากไงอินเชปอชิเชลละคนฟอลละอังเงาเนี่ยนะจีซัสคริสต์in Moloch pride in che fala da te kan ushe ma shinge na kan alla aklen na pa na shikum shinge la kat pa temple na met na kay mangan nan ka tiarin ne loso mashallah temple shingan mashallah kadin na kadin auliyak proy na shinga shukka din pel na kayo na fin ka te auliyak kumne kade akwot na ken shima John 3:16 na kalemye ko fwackohloh longol che fosal ko shakan line furushe mo aya she pa ta na shi kum na kat kalem ke sham man kat na shel soloman nge ye fu ko da metri chijel da mi sham molya ke ye tau shin luo som la ke evin nga kum fol la li ta na fin chak shin pa ta ka ushe mesh wala la ko o ye she mau she mol ma pat pa china shi kum nge kat kalem ke ma shi nge ta ma shi ma ko me na ro as Moloch coming na bagadin for laulia proy na shinga shuka din pel na kayo katinga enganin sokolin pel na kayo na temple chinge masaya pange o ye chinge kadam tak shishisa kan man ga temple chinge tak masaya yak na kada shishisa kan man ga na fakon nga ni kalim ke Moloch ko mo pange o ye mga ko minan take misenya o ye shima kadel for ang fact na shin Solomon ngay akin siya wo yaman efin matlom nga taga ara makos nga katli siya nga akin siya wo los tasak ta efin los te na fosi nga likos na galong lu akalam nila me lero na siya los nang akong weapon na siya nga katito la temple siya nga masyala wana tevi de la kalam nga masyala that's the nature mi siya temple siya nga kat ne for muguy ngan ka jvin wang na kada sum na ke la line for she kalme mi she it's eternally testing na ke wrath of God na para chichel da ka temple lo ko en makatil matawe ke ngan lal en na shi be molyak fa ka din for la auliak lal vin la chichel da mi she molyak ke makuluk masingat kalwenin bangish be lan chichel le da ka the foreshadow siya pa si bataga na ke toplan kat na ke prois lal Solomon nga el tabok al fact temple siya ngar makin alu lan matla Israel rekwe kishelo san nga ako nga karangan nitok mapat wana mo reaching nga kalam nga ta shakta if ingo stera ma ako nga condition na ke mga nga tu shoot na ako mo siya nga pa nga katina na kadin for lauliak wangan makain wuklarun kat elie mana kayo finkat pan magat samat wukun mga mo lipan kumet kuluk si kumen on for lauliak ke makaluklom na kumne finkat te for lauliak ya as mas sukat pa na ke temple singen masyayak man katin na taka fully repent lalalfungi initak na makuluklasyo wana na art na matulukin ka ti masyasingin masyayak man pange building up the temple shiba in an orikin yan kat matalyak will being sanctified kat actuasiyak kat ke San Jesus Christ nangan kat tak sesisain kat kesben kat akustin na ke masaplan kat na ke langsilan kat inakustin na ke malan kat na me fako ya shiba shikme langshe engan misle mateng kalang or mau aru posisel fenalem fe mange kalim ke mo lakum kat pa temple sina
lost chifel lang kat fast tolak kesben ngon man kat asin kat pa temple kat pa me instrument ma kat makinin fakak amang taka na papa na akostin na kya hwaklan kat condition na ke obedience la kom na ke akwaklan kat katin lang si kade med lang si matalam na shwana kat lang si kat chifan fin masingan wangin na ke molin mat Christian si kat tengan nakin choye kat kate akin choye fakya kade fin kat tina fin kat lang si kat lang si mat chanyang kate akin choye fakya na ke ye si sham from kinyak na ke temple ching pagkatata na ke fosngalit course fan na ke lu kung fin aruin kalan sa peya, why na David, papatumom, elara, akos masaplok, mana kayo wang asap kan nasyum, nga fa esam na walang ngatara na siya David, papatumom, kaya nga fa kang na siya futelal pa layang fin mit Israel nito, tasakta, kung may mitlom fin siya akos masaplok, mga asap kan nasyuos, alu na singkat siya na nga fa siskowos la liki fel siya nga ta shot na shuwos nga fa som liki temple siya nga akmatalye ta inien alu na sik medinen na kaywa fa ishan akuluke nakat kalim ke la forward 400 years ke from sil lankat na sil Solomon nge kananilen temple lankat Jerusalem ke 586 BC Shimla mga na si kumusenge chronicle ki siyakostan lan na din kat ngayon taka na si na musenge kating kalim kela makos nga katin na kanyak falyepe auli yak proy shuk kating bel na kayo kanyak falche kat te kat siya na mewala la siya na si nga mol mapatpat foslong ul siya kalim temple siya aruna na akflachi yakinge Tashokta impel she mwet na kaywa siya fash alagala f alud siyak foka lem ka de lara oinge na ke fel chinge temple chinge alak falatiyak tashokta keshben siakos nge mwet ma fara pasala in Jerusalem li temple chinge na masyal lang ete elo siya siyak foka lem ka de lara oinge na ke fel chinge temple chinge na mweta fatapuk mo Moinelo sisla lem katlalos, siya met matalalos likian itchap. Elos to lalal fungi ke katsyaye, retma na shelos, oya pe, alu na shelos. Paing shpeshe sis lem katel ushe ongaye, inge na felos. Kantisin ako siya ifingate, lieke fos singal tolu na shalon gorf mga isikat na sikom ifingat somalo na sin matsyaye kakatsyaye sang mind ka metigikad kate weapon na tlik na tingkat nga yay ngol si marshaw utak na nagashaw si lalos nga chairman liye natar tenile liye yay ngol si may tagang el pro ke kamo saptal course ke tenil ifin saptaya pro silal tenil nga el loeng na keliti lal chairman yang ito na yait nga ul siya patakang el point shugi ni kyak na shell lem makatel akiye ito ko na ke masinga matasanong rapture siya utak na lan me lalal fungi nga katarsin maslon ye ongol ye yait nga ul na ke may sika o ye si ma kyak na shell telling son el dagar fakke gospel ko me fakyak akalemye utakya rapture lan God nang akom tigan rapture klefin gat siakos tin nakya lan God masinga bagat ntasano masinga at the same time temple silan God ngayon actual siya kap matalyak la kadin alle fall nakya oye si makadil ako lang na si kum God nina nakadin shuk katlale pre masika shake up katin te wen natalik nga machiya si fena el daga elo sanga Jesus te kumpa masaya elo som ki akwak ta som yok na ke masab elo ste na liela tokashailan ka chinga daga ke ngon Jesus Christ
let go. Elos misinterpret o yama itak yang na silos ke Old Testament ka na ke New Testament Masaya si fan na siya matala in a Jewish family, Jewish community, matlan kat si fan ay los lafa ka ng lamom mo te panga iniksuwa. Nang ako minanayin te me ma sim na get John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. That whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Mga ito ka na si kumi nakyas makinyikat na kimasing. Ina ka din yung po si Jelta lakat may kulog ka din na Jesus Christ in mo larso. Temple siya masyala na. Ito ka yung kamtayak, ito ka yung akwayak, ito ka yung siya repeal. When Sir Baba mata ka repeal, effing online gatin te aning gat. Katin na masyayak la. Na masyaya si fan na may si fan na makanilyak masyaya ka pa God the Holy Spirit na ke way si katash ke masyaya isus la kang online God na masyayak ka katin become Christ in every aspects of our life. Masing pa yok siya effing gat te kesh ben siakosten lash nge nakat ilyak na ke masing machisel tagain me or katin te som na ke lalain fur siya pamisyak lu kat no fon na mi siya nge na mi siya me da ba karta na vida na isusta siya na isusla ena norikla pa John 3:6 John tolu fos tolu na ken mekor Nicodemus chisel fan na may siya na siya ba isusta ke ngan kat if ingat te isusla nakade suwasos na ni ke me lalain fur ka mi siyak lu siya man temple siya tiga nilyak na kaya wala na siya masyala mi siya temple siya enan si back mo liyak God pa temple nan God God lang aning God if ingat for la uliyak when na may reach siya na siya ba ready for siya lakos nga sang bella elos fin pro na siya uliyak ya for la digi makuluk Milo saro nga fa long lo sing kasao me and na nas na siya los si feedback wila and siya los Matan fell Israel through Solomon bakatel etrashingan. Ngakum church, it's an individual base. Individual sila lang siya sin. Denation siya pa etrashiya ke New Testament nga. It's individual. Collectively, matlalif nila kayo patagarela munun Christ church. Na individually umunon taga siya kaya na manas. Kaya kung matek masyayak fola matauliak lalal fung in lem kumena shuk na konwi matlal fung wiyom church in akfasrye God te building si bagatash ngait te organizing si bagatash ngait organism si keman ngon man God usi baptism si magat showing na kenge one baptism get spirit lan God pakade na fola na kaya in masyayak yak God ay kulo man lang nga mo ipangan me malitina ke tasnan kulo malap ke pela Liban. Taman liban. Kisijek si pangan. Ke kacham kin ulang madat fandarye. Kacham kin foreshadowing. Kat belti mas musak mananak si ngayon. Ngon madal wang in en na kayo. Lem so na akkalimiyak les sinoram kin yang. Ngalo siya nikin. Or in constant again na kayo na siya sa siya nga na nagibelas mo siya level da sikle el sort na ko sa flie mana yok siya ba siya charm ge man na bangon madal siya na kasi siya ba fingas ngon dalin mate si ko mate si ko ni flok lagi o ye matalal me no maklus ke man na action e fingon madal yak na in mate si metlalal fung isi ko ye kan flok lagi o ye modin mate lal ke bel mate ke ba tweet le dine yena me naklus ke kisenjak sagongan ama top na ganun very very subjective
Weng top na suwasi na. Alam ng viewers la non ko be get sham ginang ala ulen mata pangan los ket talis na ito masumon jet ne. Ay nang ako mito. Na masih ako ba kredensiyal ko ngayon aske ngay te. Katin iskat tilang na ke. Aba Paul Charlie sham gine. Water baptism, Holy Ghost baptism. If in kong baptize like yung iskongon matal. Kung mwet may iskon dang, ikan fok lang yung yung matal lal. Men naklose ke. Saksin Pie FG kaçma Mosilia ki. FG si. Degin men naklom ke. Degin mute. Na Yorkshire-Basingen. Dan akla ka de Yorkshire-Bada masing akli na kinaki fula sila polngen ki ngon ilyak na inila. En madana ke ni ki nasafla cash sila ngin. Ano si mga kimda ke? Nakalin fakluman pa. Fingon dali na may siya. Lupe wicin flok na gawa yung matal lal. Ngon matal. Umni kim talaga starya nga mo. Kung baptize na kof. Kung kain dapen kof. Ano mindi ya ka. Wangin pa eklan mong kimuluman. Inakat na leto lang may kalmen masing convicted ke. Ki poli larangan. Basing mga aklin yok kelan pa. Me. Naki. Nga finukwe laki. El. Siyarak lang na po yung muna nata sila. La shuang kimul sa singan. And singan pa nga base my answer na kaya. Okay. It's fair. Na kalme pa. Mwet ma. Sure nagil live yung ilalo. Flok na gawa yung matal lal. Conclusive ends top singa na pa. Kopya yung mga ngandalin inil. Katikat pa, katnikun. Kat observations magayawan na. Bishmin kasi siya pa. Kat matlive yung loy na yung makatash kaya. Kat akfasrye malan ka. Kat na naging malan may ito. Na kasi top na buwas si padagin Diyos yung gumusin na mulal pola. Ibas ang kayan ulayang sa atin siya nga maskin eh. Il ba behakal niya baka fakon ngon ba baka makulug il sila fak mo kung pino makulug tong siya ng kasawit te asin ko na bar ka taste la fosivan na matakil dila siya but already na phone na mayok si Basingen para siya kay dig metri level ta ko il ta ko sikle man meta ko nga kina Katilag ko sang top na pa sabi kat ni good le top na pa na kaya example ki pa polo ba ko mag le forget na ki metse kumita kum si vena ito le ko ngandalasin ko kat mo na kita ito forget poli fa ki kaya ali mi kaslo lu fakon ngon o metse mol kun oyelan long si pa may gasto ko na mga academy akin na usik din. Kulo malap. Anak yok na nagi tamali wala siya ginuulang mata lang kung fin ngayon si bangon niya pa blood bell siya so na ngon talikekla. Masing boy siya agakal niya pa ingin wala si ko. Mana wusi ba kataas ki mo era na wusi. Bell siya Tingnan Israel nga makayfan na ilay makayfan na Nga mo kaya Old Testament ngon matalashwe lata ka na equip tukun na mission channel som lagi no il pata na selective pangafag may selected pangan pangan elash ke ela som equip may nga na mission lalosan takon mission channel som bago masi few sa ng kalim ke Kasi mo kulang na katil sila may na kasi met. Idan palakin mo singan. Pa oracles la pa bala la. Na even ka talaga New Testament singan. Ngon man God pang
Te sismo, te nim magana pa magulugam mo. If in one lang chingkom, ngon wangan insyom. Pangit. Pagkildi alimekos. Kildi alime lungulu lang fakun ngon. Fakun ngon kat wakak pianga. Fako ya. If in wangan fako ngan, nakan may ngon wangan pengkom. Nakatakangan ka fa niya. Tawag di ba? Gat based na ke factual bol ngan. Bagan mo podelak kalim ye. Na ke mate kalim liye. Makusas ke ngan. Mate kan gugyan siya sa mga panoyal dahil kumitaf ka lakas ngon nil. Fako. Na lame siya ka yung saram kung medali may itkos. Gumitaf ka le pia fakun saksakungan. Apple sa kuto kan osu lang mo si. Papoli dur magin pina kapasyon niya man na sin viewers la. Na mul kunya pa yok shubay meto. Bangas kingan mul kunya pa usi akustin. Faith, obedience pa usi putus me mas may akayagat nga. Kal, Christian. Gumgulag yung fact, bakas kaya nakalin sin viewers, bagisin siya nga. Kung may fin askmon madal income, kung may konflok na nag-oye mata, na masing itup kaya anak manas, kay siye, kusumay dapat ako longan, uswi ko. Proigun kata ni gesa na siya. Masyam na sin mate si mising ilangan ngaliye mas nga proy sin kat ke ngaliye ko kadal to proy la ngaliye kin na me kat is that na zuman to bang mo Bible fact revelation general revelation private revelation general revelation aske Bible na elaborate magin mit fact prophets lamang gaslan katin akal gina me fin mangan lined up na masiyok siya mikun fakle me mo isulman sumayin kat proigun kat ka ni gesta si min kat si fena il ingin or maringon mata na me tida gi just lang it's like guys yok level man so Una. viewers like not manas loan na ke mga kumash ke even pa lang on medal ash in kat kaya ko fla akfasrye oye sa mga patatyang nag-emit. Kaya patatyang nag-e, kaya literally na David, kaing flok, kaing kinmangan. Kaya mga inakaya kowos, kat mat faka lang kasing kat tipa na rin apay nasok na kat sum na yung kat. Siyak sing kat. Kasi siya ba, kagumgan mo, was lang na kayo, awk, rom singa lufos siluwo. Mabangan mo asing akisang usi gaslan ni akkuteyac al tamo liban biang ke luo chronicles hit ko singa akos pa mas sobrang gunya yok fin film singa na ngako nakioya na wuusingin na kaling na igesla ako minaske kal glomalap just go vlog balance Glomalap ke akkuteyac wo damal liban glomalap ke kolak na uwalong ke kolak sinsiyak ngayon nakatata na ke maasima me sobrang kunya ke fret yang si fean fak malem buti ka din bray na katitala me chisasel bray ke major crisis point in mo lala Look, singal si pakat may samsam kaya nga saptas singal si fas hindi singal dolo. Ngayon lang akfasrye masing mayin. Tuko na lumit na kayo wakat aksyafi ke proilan lem. Ay pe ke dawi. Yakas pe pel saya. Ke look tolo ke nga mo lemil proy ke every major crisis point ke mo lala. Siya ka din nakatin etay pe. Il proy ke Look to long sige peptides de lala. Ke lukon ko singa luke ejulalam disciples with esapa. Ay pe ke makay na el proy pe ke luk lumikos for singalon gosh. Na
el proepe we metiaye ki looks up the year for some lalgosh. El proepe ka Simon. El proepe ki me pelsima lafakinyak leil katakakya kilngan. El aske luklong lo for some now. El proepe ki el shipyak finchak singe. Ki luklong dol for some long gosh. Na sisin matamalutut ngayon el dagangan sumnake mariching elangay sila na jiasil pray in sien kiltari sisin matamalutut fak masel lem luti ka din prayo na ke chon luti na sin matamalutut at jiasil fak masel os kosin prayo inge papa na kilrek magan kasing papa el me apparently siasimat sap nge elimpress ke molin prailan lemo na pa siyak singe nagat kandi model prayer singe peke meton gos fasyan kisngal me kosan na pa first sinage luobanga akelemingan ke in fact mo papa akelemi yakla intimate direct address si banga nanala letal il mo papa bang papa Kade sam ki pelsima pashasinge papa ekle katlap evan fashtikia ki pelsima shipyaka. The papa la kalemye intimate relationship shilangen. Nara ki pricing ash ngosh lime gospa anain manak lang ali kenge. Ngosh chimit kanil fak mo Leila ine matallo minakflektiyak. God's name be hollow. Na kalmean pa, il set apart, il sanctify. Kadin alena sanakin. Na pangayan masima akademye la nage reputation lala. Naging osyak luungen il fact mo leila to ko siya lumintako. Son baptize Jesus matamaluto singa luo it nga lumas payakle in sham kun ke takalan me kingdom singe na fellow ke pricing academia ko academia la might we pray kinangan nan followers pangan matlalal fung message lang Jesus ngasak tulungan pa nage daily bread bread and from kunyak nage nourishment ka nage mungukat isa. Tasak ta aspe may mungusi siya pa nage spiritual food pakikaslan ka din ka in naki ka din kain nagadin kupfon kun in mo kat kanurek makun nage pelin masyaf mataka na sesya. Ngasya ka ko ngayon mataka nage me pa nage shlakun relationship. Ngushe na ke nanak manas ke makuluke paki akakos ka nanak manas na shish ke makuluk plus mayen kat nanak manas na sinmet na kay wasara makuluk na shish at ya kulkat na ke mashike upe masingan me concern singan na ngushe inash nanak manas ke makuluk lukel shikilen linkiye kikat shamsham ke nanak manasa Saptait kos fastol ngolon kos nagelam nga de shamram kun nake elinki na nakmanas may nashtalal fung na insiyak ke na nakmanas ke makuluklasha ke makuluklan matsaya kat papalan na nakmanas ke akalan milalal fungi lan matsayin kain relan na nakmanas singin nasin matwiyas matlili matlala na aksafye ke ngosyafta singin Iba fak mo inche kolkat naki ma me mayak mo. Lead us not into temptation. Na ifaka in pange si mama ngasinga taka nakia mayin mangain payrakat patatyang naki makulut. Ka mama eta kay nak masye kat kak manasikat ki lalal fungilasha. Kat finloang ta na anay nash me parable lupe pa anay on ke background ke pricing yan. Purple simitan pataka na ke
Anay nash me elyashi gini nash persistency in fasheng sinake in proy belnake wa na palugel gi academy na kela pricing el the gosh like nal akiana pattern chima kat kanina ki kai singosh ma academy nge na nake ma si concern jak luan panake ta kanake ma wo kat ngi sin dapat marin ka shao in sikyak na sindalik na na lemel al na encourage talik na din kata in siyak in ngi efautak na mayen me mama wo pa na in me sikyak ke lalal fungila sa ke makat ngi in sikyak te siyang ke ikso wa sang snakes ko te siyang ke me siya ka sang scorpion siya kya to siya mo masima woligi na wo pa siya sila kalemike may sang na yok si mauda ka daga na siya siya pa ilo siya kalemia pakingan matalan ka abangan ikasik si mga kainorela ki ay light siya me akkalemi ludi sila luki proilan lem siya katakilin be mars ki meto sapton ko fasiyan nagisingal tolo Amal liban, amal Shirley. Pangan mga kanikasik yan. Tingin just kumgulo na proilan lim singan pa ashpe kadamay use acronym singa acts. Adoration, confession, thanksgiving, na supplication. Nakatinloyang nake takin yan fosin kung kondisyon ka sila tanganin sang even pangay amo magininsang cash na ke kunisamye la okay kofkaten broy masim kaksakin by adoration na confession akalemye kat modi ni ko bangan oya makatash ke nakatsang Thanksgiving nakatfasang mesya klasan na pagod learn na ke price malemil dito beton na pangan is pamit scholars ngayang linya okay or the acts 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 tingin ko kung global lab na tawag liban ganito mo fwackohloh yung pang nangayusod pelan yung jam kin settle na katsun na kasali ka Wala. Good. Liban Ash commentary lom fakat ash namit kiprelan lem alal mo ash mga kabdala pakke Among arangan ara acronym siya tamlil siya act ataladala siya further when long many years ago ngay started na isam nim siya tapangan oya siya marangay sam nakpas kusang nagitsyaran kasapet ACTS Kulo first na mit okay Bigin just ko now first na lumalap Kohel jasle mygin na kohel first na mit sette point kors mit tigina 7 kors kat met lieng ulela na sido ko sa alkos fastong lun gelong la kors na sido tadi na tinggelong ulit kors gitolun pricing ay malal Solomon pa me samsam kunyak tagi katil ligieng ulela wal Everyday na fosiegas met kinagat sumake. Fakta na Solomon is so met 2 matan long siya yimdan met Israel na kewa. El shalik baul proy fact olem gatlan Israel. Wangan siya kata na kumin ka lang kafin fela din. Kumliang ulilalom na sinmetlom. Wangan uliang siya svangan. Akalemi lang silom na silos ke pelos akos kum kin sielos na phone. Kacang mungkin masih tari. Kum syukya na ulilalom na sil David papatamok masingi kas na kewa akpayiyak. Solomon pa samsam wen. El tule kiyan si el mo special bronze platform si. Masayak lagi courtyard ki temple lan. Na kalimyo ki Luke Chronicles on ko singol to lufakla. Solomon el tu relasyon long may tu ki bronze fulian fulwan niyan takay ni kimatan temple. May tu saying feet algos luse, algos shalep,
elimigos forlet. Na ilfanyak na fin mwet tu siya, sikak matande yak, shalik paul na lang, proyen, mwet na kayo waka hindi elwe. At hindi nage pastor sila ngin pasmanyak ngayon. Lal tu le manek le, shalik paul ko, relic paulin kan relak kasin kaksak lalan, mwet na kayo hindi. Na pasmanyak nage, ensil tu hingan. Dahil matawagin proyero me kaksak lalan. Dahil akalimila, sipean pa, kay nakilin la, katsingi, tiwana katsay. Ilala na unique singil samram kinaki, me faithfulness lala, liyang ulila lala. Nara, sito ko siya singil, first siya samram kin, la fakla kaksakin lim katlom, ilakalimila pan siya ulal siyumki, ilaki komi, into ko siya lan Israel. Kisbin lang si kawilal na sin Israel, ilara ko minto ko siya fellows, na ko min karangan ng tamasap, anan ko siya was in fashion. Ato ko siya ilara, may siyak sila, nga nalang petition, siyak singkat ng nakmanas, sam ki sipin me, tuyakin proy sila nga. Ay pa nag-proy lang lema, asmaya pa naging lalgi proy sila nga, masimita nilang nga. Sam ki nagi, kain si macam ki kel Nehemiah ki protection siya tamla siya le usiya natin wala tamla lipan ganito la kat patimpal siya mekat lela mekat sin kanin infiltrate timpal silang kat makatis forward nara Solomon el Paing on God in siya ki protection siya orek pagkas siya me nakmanas long kat Fastolo el rikmang gasing long bell ni Mekos na ngosyak lunge pasamram kun na ki inanak na siya mama kat orela alakela na ki oye matifal. Siya katlante inkitin pelan na usye kayak na sindat madisraelan. Aktolo el siya na siya kinanak manas ki sipin elita mo makuluk ni papero elos me kung flakatang lang magkatamay ngayon. Na ngosya kaya kus ngayon, siya siya ki magluklalos ma, payan na nga kaya kilos na ki, pasi matamlalipan na siya ki nagilukronikolit ka siya lakos. Na ki paulala na yan na, often siya patagak syuk ki, imelalos, sensa na los anin siya kaspelos. Na siya pang siya klimekos, siya pa na nakmanas ki, mama, tako pa famine kanin mas kanin me mataka kanaus la siyan ngan lakas ka crash or finne matlokalok mataka usi disaster ka mangan kanin mangan pa kata mama English inta ka me inta ka sinkat melen in the seat na megos na bangan ta may maluto singa fakta tarak na lemkat ya pay komen kain mata na fin fela. Naksinsiyak siya nga na mo, fin ni yo kanin kasawa, kung na nain kumyak, nafkata temple si, nga masaya langin fall na siya. Lem katla, nga may kalan saplong, purong oprela. Purong o siya nga elos na kalwanina. Na naksafi lang malutut siya nga, pata ka, fakla, kipelin shell, kamasyo pe si kyak finena, kafukune na masala kay nga fulupe, unlakas kipel metlokalo gelos meuni metlom. Ka elos maskin mas kayo purong oprelas. Finash in maslon metlom med Israel. Siya palakanek asher na paye. Asero at talos na ki temple siya ingi. Prenasium. Ay siya nakalwa ni. Long prelalos. Purong alos inensium in kasawa. And ang nakmanas na silo sa kasalos, kung makay na pa ito, nunak siya anin siya mweta, ora na sinkay siya may fall na kirik malal, the metlom, fakay na kuskom, in pel na kaywa, kilos mtafin fesi, siya kumsang na sinmet natalasya. Pangay kato, may ngos ma, kipray sila, ni may ngos na sin mamaya, may mga panga, usi,
katin kain di pitse si masam kin ke pro si mal mapelo na flock na juruos namal liban namal share like lamala. Alright, tingin just kung kulamalap. Kulamalap kaya ka tayo singan. Ingin naka-tune carbon program la siya. Ngayon, flow ka ng balance nila maliban din siya mungkin. Taka usay lesson aims. When not fwackohloh na Sanri yan. Ngayon, natigin just kung taka akfasrye. Akfasrye and fwackohloh. Namaliban, agin balance yun. Check yung mic tuman, tamaliban kong mute. Sa Kulo, pangan lesson tolu maya taka ke malitisingan nage tosto ko nage Sanri. Summarize pro Shilal Solomon na akluo loing study nage ka structure ke oyan pro Lal Solomon ke kishayen temple siya na shafna yan ba smosta siya pro in kishayen into when nakfalache lame kom shivenash smosta kishayen pro ya insang kishay tuwin nilan matlalal fung nakfalache kat kalem pangan ni tutulungan tamno siyale. Alright. Kalkulo mo lang, tingin just ko. Kung may akfasrye, akkuteyac di akkuteyac fwackohloh siya. Tasok kung usi slides ngayon mo, usi ka na context. Akkuteyac lumpia nga. Okay. Oh, what happened? Screen sharing, entire share. Okay. Kung sa mawikat nga, and mana ko sin liye, tama, tingin sila gin, muto na sila Solomon nga, and maps nga kung liye, and Jerusalem pangan. Temple sa gin nga pa, nga, kus liye, maasi nga, muto na sila gin na pangan. And singa, lagang mo Solomon's portico. Na inner court the temple, Holy of Holies, pa and ang ginagos di mais mausundigan. Tasok ta pange pitse si makasasam. Belang ko uslong puto na sa Solomon nga and pitse la ate yan. Nilan mutoy na nuchak na ke temple si mga physical temple si makasasam niya ke uleng mato ni ke belan layman. Nabangan pitse pisising nga kinausin sang usi ka ta akat context on lost like Solomon's portico. They can just go flagat balance. Loke me slide chingen graphics ale kya siya na boya ka tayo kulamala. Kal nage me Sanri fwackohloh singa ito ko keep tolu siya. Si fe an fak mo long me kay vilash. Nasito ko siya saptal ko siya na bangay fosang malagos na kilamal dolo. Pamalutuch nga ito ko kaya. Nag-iipsimitan. Sham kun nag-impassioned prayer siya. Pray siya ma leksyon na kalim yun na nakyok. Pata ko kaya fosang lula Solomon. Tu kimdan long si mga kalim niya. Yimdan mo di Israel. Na fosang dolong kilamalagos sham kun wangan siya na kat lan Israel. Katali premasik Jacob. Abangan ipsimitan. Fosong ulo na gilongul akos pa katayak yan. Ipsiak luan. Ito ka pa nag-sito ko siya sapta algos. Fostol ngulit ko siya nitol mulya. Maupe na kayo masikyakan. Pata ka nag-katlas gimayun. Famine nag-ibel in Israel. Plague. Masupe matako. Na fosyak tol ngulya singa na sham kun pel si Milos Paing in long ya ke los na nakmanasin da ka na silos kashin da ka na silos aksap ya ke psyak toluan pel si mamakuluk na noreka pafak mo it is certain to happen inevitable makuluk ya sikyak napata ka ke kashkashak shro me sum na ke tifukdaligian silosan Fosang alay ko slam ngol singen pa siyang kun na ke in na nakmanas puro ngalos in nakmanas sa silos.
Maludu singa da ko nakkalim ya kapay may singa da ko nakatayela. Paila makuluko esikyak na boy. Tasakta. Men si may mapa langgalan pakutan ng kata el kalikin makuluko. Kulamala. Flock na yours. On that note, long lang pakotin longat. El koligi makuluk. Kaya gulamalap. Gulamalap, kadi ka nakadil show na get, di just look at akkuteyac. Just look at something kali ash kulo na shows ke was we got ning na nga siyak sa daw liwan ng cash grab. Dark ke something kali. Di can just call kung takot ng kali at rin na siya something kali at weapon na drawing kali. I think ko daw liban ngan the roommate. Kaya kulo malap ke katta shun pelchinge na kulo malap na sinmat na kay wala ko sa mata ko wikat ni ke pelchinge ko paing kowos pe maestra ko pe me play litu ko ulela pincha ka din si pe mold ko fin mo mold nga tik interest kala ko main speaker ke tasta ko le pon paie fwackohloh na todo sila la piensia ashu gakshin gat ke keyword chi mata ko alak academia ke sham kinyak yo sibe kalwani ang pa temple sing is significant na sin klik niting gat ngay men pangen may matawe pangen el sonolos we kalim ke tabernacle lam nuk siya na transition niya kita ka na kel Solomon fix temple si pangan kanaw siya kle kat kalim ke kespen siya kusten lantalik natalingan nang ako may taga ka tram kin pa masing ala yoko ye ka lakat pa temple lan ka siya korin may sapta tolu fo singalon ko singalit ko siya kalim siya korin tolu singalon ko singalit ko akalim lakat pa temple lan ka na fin ka temet lalal fungi katin na for lauliak na temple singa nan na masyalan kat ni momong ma tagatikain ace wala na si ma kat na phone na matlal fungi ash ka masing silia kita ngon man kating kat kai si makelalal fungi lash ta chijel taga misha mauliak ke maguluk lash ngon man kat ashin kat pake foshinga kalemia Namonia ke faithful aru ke lalal fungin lasha we obedience lash na ke kaslan God monia na ke akusten lasha pai kul kat katina le shishla when belgi mache forla aulia ka indwelling singan ka silia ki the faith obedience era shishla filling up the spiritual yokshupe pai mo fella kalim ke pamit Christine nga akilin ako fakon ngon pang na fin masyala na an kesbin kat tinalal ni ako klan Jesus Christ naman na ilya siya pang significant presence lan God ke temple lan Solomon na ashwe wala na law taga ke pukanyang sing na fakon ngon pa taga ke lalal fin lakom yok siya ka din kalim ke la takangan lay mo takan masyay kat siyak ak muli kat siyak ligi misya si lasng asige non ka na ke masam pramilya ke chronicle ikos ngan na ke maliti sila tik interest kalingin na fakone na masyala lik naon mga taka may oppressive circumstances nga taka narun matukalungan to recline talik na tingkat si Fena nga makisya ako stain finne kung mata ke wala na lan fella siya nga ke may cash up mga siya ka kalam mo may cash up siya nga wangin le masi fan na yan nito mabat pa ba kaslan ka if ingat tika pasyang na ke oh iya siya nga e ali arsilya masi nga si back kalim mi katito lakat kalim ka tarita si back kalim mi
God nina na pay katin for laulyak ke maguluklas. God nina na pay katin si pa mole regenerate ke or malangon in God kaisi. Aro kulo kaksigin God ke me malitina wo mataka na shesh inakes makinyegat ke molin lalfin lakum kat san of loklan lemo kat tapan tagalan lemo kat tapan na kat tuya cleanse up great commission je patash kenge komte kain matla ke mawo je mukan la komte kain wana mwet chima sompukun ye talan chima mwet kol chalal ngan sang mwet tuwa siya som laish la apa wala na siya nga ansyesh mwet lalal funga kadin on faculty wala na siya nga fell on the phone pang magunesho Kulo malap na sintam la liuya nge lonjin mat na kaywa lash ko shay mataka kepel singa Thailand na kepel Namaliban kung gulaga sa aming kaliyasingan. Tingin Diyos ko, narin pa on Fakla iklegi fakla damla libanan kaksigin kat ki faklalan galiye ajan rongkun ki langgalang pautan kat damla sirle kumsi rumsingal lufas sinage luo matlili kat kisipin pautan no laplan kat na sirs Polel kaya fesish kadin si fena iskat yang si ana si may kisya mo le matal makin si uye kat nara Paing ya o ya na lupay mafal kadinara kadin te tayo man mo lan mit fela ya kadin eklegesipin kadin larulena aksasa yan na nakwas nakatfaka nito malong silan kat masya wo mayakin si uye kilo malap kimalutut wo nga mo parameters si mga tulalawi ka ngay pa fakulan non ekalim si matkalensap si matlalal fungisi yan si ngayon pangaling si woy ngan kin yung kasya ka katkewa lamala flok na yos Right, tingin Diyos ko, at ang liban, kumus ko lang malabing yan, nakadaya ko lagi din show na ke samraming kali sa mga kumus siya dahil sila tamang liban tingin Diyos ko, i-plug ke, ngay proy na yung kali nakaya kumus, nakayawa. Kulag ke ashlos, kulag ke monia close kayawa, ashlos ang tiyadafong lang. Gaslan God, takailat na yung God, itaya ko ashlun gaslan God. När jag vid lång när man rättfärdiga och inte är lika gashikum. Jag gashikum jokligen kom fin sifena som riti begyn gaslan god. Men med ett bible dina ash aina gas misinga. Med ett färdig med nagadislam med bagay riti. Belmeta ilos long mga riti kumus fin riti Buklal Ezra Nehemiah. Ba malos ro. Los read him that the two then. Zero dark nige devil lento. Aw na ge aw. Mel los two long dien gas. Dien gas lang god. Nasikum musenge. Ala fushashlan sesh. Kat kan kat 3D Bible ke computer nata so ke phone nata so ke book en na kayo. Ke fushashanga e fukat makun. Sila na ileta. Ele lang av read, ikke det ismålet nake. Le megat fak, el shush ni mga vanna, magaslan ka. God may fak, God shush ni mga vanna. Call on gaslan ka, the wedding ke mga fak. Ashin gaslan ka. Now, kung finke palakin call on God, som ready, gaslan ka. Ona ke luto mo di singal ko sakya ila. God el mongyang. Nakigasla. Inme duti ka aksu kasi matlalali fungisi. Nakikumwigat ningin na gasing gas at kiflian flok na really gaslan ka. Kasi siya klumaan siya top kumisan flok na really gaslan ka. Really na kung sumproy na singkat. Ano kaya sumproy na singkat in kali. Yaklo na singkat. Yokle na ke katsunla pa sa inyo. Na wiya katrani proing kali kung malap na sigus na kayo wala singkat kanta ni proing. Olem gat flat na
Lisungausiva Kulo. Kulo gaslom, Kulo gum leila godin goin we haske. Kolan sap no duf sen got sa falle. Ik has been longelanglum, ik been long si joklalum nasis, kum leila, bel sigrin kun chamtram kun. E kum ay pe pen ta ko may lusse mo e pe na got in no gaslom we got cash got. Ik been jot long si joklalum. Kum kina ta mwet na kayo going ace molila, going mole. Abangan ni plush kaya baramdal, we got cash got. E lusse mo we got paying. Paing at price, may siya clash kaya got price siya kinin. Wait for na din film subscribe good boy. Amen.